Ma le taitai o Korea I mātu o Kim Jong-un, peitai e le ai. Tere taimi wa sauno ai Trump e fia whairoa I ma Kim I rei tūrangi rea, peitai e fōringa I rei whātaunu wina I rea whai ngā malanga. O whaeroi ripote le CNN sa pesiringi e tu stala Trump I le mata upu lea au le ianga I ese mako rei saute e na ia tā ua e le mawhai lava o na whaia ni talanoanga o na olona pisi tele e na ia tā ua foi e fia whaeroa I pea ia Kim pe ato e asia si atu I le atu asia. O le tangata le satua ia le fasiotia o le pāle mia sa iei o Japani o Shinzo Abe, ua ia tautino nei I ona tua inga ai whatoa a matalo na whamasinonga. O Tetsuya Yamagami le suafa, ma o na whamasinonga I Tokyo, sa fōfue whanga soro le teminei se ia o ia Januari. Peo na riputia le BBC peitai o leo o tautino I ona morianga, ma ia I o ina ai e moni mea uma whaasanga ia teia. O le ari ina ia whana le ri sa pāle mia e ono supitu tau sanga o Abe a o whaia sana launga I whafuane o se train station I le tuisisi fo Japani. Sa ia te ena mai lava o na morianga le temina po e nai pe itai o lea la wa I oe I le aso mua o le whamsinonga. Ua whaero I atu le whaururunga o le atunu o fiti le tamapa ia po pe lio se fulu ma le wha, ma wala auri ai o ia e asia si mai I le Pasifika ma fiti. O se whaero inga na whaeroa le whainga malo fiti, o se teimi tāua tele whaaleanganga maloloto lo na winga. O le presidente o le tunu o Ratu Naitama Lalapalabu, o lo malangatu I sana malanga alo ia I lei tua le lalolangi, wa fufonga I nai ma le malauria alo ia mailo na tunu, e le ngata I lea o le Pasifika I le tamapa ia. Ta ua le whainga malo fiti o tala noanga I le vāoro lātu taitai, ma le pope sa wha au tūlawa I mata upu e pei olu I tau o le siusio manga, o lo whengai matangata, ia e meise nisi mata upu tau le soifuanga. Ma sa tadia le lei foi e pope lia le sa vali, ma le whe au o le file mu mai le Pasifika. Ma le talamuni o le Rio Dalton papali I o le a kaptenina le All Blacks 15 I le rāwheta winga ma le Barbarians I lona tona au iai le lātou malanga ta milo. O pali I le flanka le au o lo whamoimo iai le ri whaia onga Jamie Joseph whaatase ma isi tamata alosinia. O isi ta longa wa whaturanga le au e au whiairi whita winga ma ene langi a whapea ma Uruguay ma ua ta ue le Radio New Zealand o le sa ta alo fo I le All Blacks o Pat Lam le whaia onga mai le Barbarians o sa au ni e whaalau ruala na au e to tele I tamata alo Afrika I saute e au whiai ma le awhasa iei le All Blacks o Brad Weber I le whaleu leo. O le ta longa e whaia I lontona I le aswa tai au I le G-Tech Community Stadium. O tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo I Australia ia ma wha mai atu ai foi ma le tautua le nei vai aso se ia uria le vai aso fou manu ia tele lava le whai unga le vai aso whaasoi foi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautua ina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furu lua I le se furu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo
ana o icha se mea aleanga o le whaalu maina le se to alua le aima se tupe na o le tangita amilo la alo sule sa o ai lava le se toia ina sili le alo whalo o whonina se ana o wave loa ina e titina se sa aya le kale ma le whangu masima o yo e sunga ya oe no ulo nangu atu ya oe oe yo e tele la basura ia ua mio Chele ole fili male jam lama lama wa ai mai lava na le tasila tapele ai o mai faulo o susu ole pepe sisa o ai lava le si toya ina sili le alo fano o foninga se anda o vave lo haina e titina sisa ai le kale male fano masima o yo e sunga ya o lo uno nango tia o yo e tale la basura ia uamio afaiua e alu aua e te toesa e palu o le mea si e tawhana o tele popole lava ui tamaiti e matutua lava o mai so e peri sa o ai lava le si toia ina e sili le alo whelo o whonina se ana o vave lo haina wa titina se sa ale le kale ma le whangu masima o yo e sunga ya oe no uno nangu atu ya oe o yo e tele la basura ia ua mio afaiua e alu aua e te toe sau e paru o le mea si e tawhana o tele popole lava ui tamaiti e matutua lava o mai so e peri sisa o ai lava le si toia ina e sili le alo whalo o whonina se ana o vave loa ina wa titina se sa ale le kale ma le whangu masima o yo e sunga ya oe no uno nangu atu ya oe o yo e tale la basura ia ua mio Uso, mai o aure wo sengo wefa. Angi mai le savili, i le tui matu, fa alomo ina, ona malu. Ako fa atali tali, i le fa atali pasi, le taimi, e mana vai oi hani. Ua te a ole ono, ua na olo unofo nofo, ma le popole. O si o uloto, vili lau telefoni, po ua e mana. Ai tali, ele fa atau vai fala. Ua solo le falute, ua malo si le tupe. O fea e a lea rofa, ilo tau tonga ua manu malo. Fa'a o sosola, o fea e a lea rofa moni, se ia o i le oti ua sui ai lo tau fi. Se ne wefa toe fo i mai, e fa'a tau
malo leanga tasi la upaanga la petimu e whataua u apainu o pango ma u fifa alifu e tausi aila u whana ma o si o uau a olea ua e taua nau e te whealua i solo pei o e se tia polo vai lo wisu e whai ma solo ua solo le whalute ua malo si le tupe o whea e alea rofa i lo tātau tonga ua manu malo whaao sosonga o whea e alea rofa mori se ia o i leo ti ua sui ai lo tau fi se ne we whatoe fo i mai e whaatau ta whanu ai tupe mawa
mana tuai La u Samoa le nu'u o te nofo ai Pe fa'a pe fea na ngalo atu o I le ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o mana tuai La u Samoa le nu'u o te nofo ai Pe fa'a pe fea na ngalo atu o le ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matangi Se momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi Hangi mai se matangi Te momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi O te whiwhi e toi whaatalofa I a te oe, maofo lofa I a te oe. Ma whaamalofo I le soifua manuia I le nei as whareile. Ua tāua lunga I ai tiu te mawhaiva lo whirima o le atunuu. Ai ua ngā ngaifo ai foi. Ngā luenga sa ngā pātia mawhita I tunga I ai I a Samoa. I so se tafo le lalulangi. A penai le nei atunuu o New Zealand wa avea mo tātou ainga lona lua. Whapena I lau whanua ma ele o le atunu pele I Samoa, le Pasifika, New Zealand, Australia, Hawaii, ma Amerika, le atu Asia, le atu Europa, po o whea lava le tafo lo iai. Ai mai se stete ia mamau e se atu le Atika. Ia ai mai se Alaska, Kanata. Ia o mea, toititi le ai se atunu o le lalulangi. Ele o whaaunu ua ai se Samoa. Alo soifua manuia alo afua I lau ua maua sula le tai ao I le lofa maleanga le lei o le tua lana pule whaasoifua o lo o whaasoa ai I le lo le atunu awa o le Faiva whaito o tasi ma le Faiva pa ia o le Faiva mamalu leo o le tua o le whaasoa o le soifua ma topule I loutou wola ma lo mātou wola loutou soifua ngalue tautua ma le au auna. O le a lava le Faiva, ngā tei fale, le lau ele, le vate tea, le tua vau ma le tua sivi. I whātu anga o lafu manu ma vau matua. Ia, pa o totonu foi o ofisa. Ofisa o le malo, ofisa tuma oti, pisi nisi a tangata. Ia ma so se Faiva, le nale, matautia le anga le leio le atua. Le au whainga ruenga o whaia onga, o leo. Ia mai se fo I o le soifua malolo ina. Ai ale au whai au wala. Ai ale au vaenga o lo o latou whaatino ina. Ia le puinga o le saunga le mu. O tiu te whaalotu I whale. O lo vaia le whanau. Ia matausi fo I le tamama le tina matua. I to tonu o tātou ahinga. Ia, malo le whaatotoa, malo fo I le on sai. Alo le lava papale, ia mo tō Faiva, ia ua te tofi ai. Whatalolo pa ia I sā mawhainga o le atunu. O pa ia le popo, pa ia mai le vavau e o lava le wha vavau I o pale solo ma papa le ngā e. Ia, ta lolo atu upu o le atunu. I le vānu nofu atu mua bapule, ma le pa ia I ainga. Ia, awa, o lau tau matafa ioi le nā, o le tausia. O le vānu nofo o wale tō ma le fue. Ia ai mai se fo ia. O le tūlanga o le tāwhatonu o le tātou vānu nofo. Pa ia mamamalu whale malo. Pa ia fo I mamamalu whaa le atunu. Ia ai mawalunga se vi inga o le tua. E momoli ana au auna. Le ainga sa le vi. Na ite ai malama masuluia Samoa. Ina ua taunuu le tala le lei na malo ia e le itu whawhine o nā whanua. Ia, sa ola ia whala le lei le tua. Wai alofa mai topule I le soifua o le atunu.
pe o upu ele ingoa ipu le ainga sale patu fe maia ua to manu pule ia le na ta ua tele tau mainu le lei le ngoa ipu le rua ia li ai fe mai wa o fanga poto I manu le ngoa ipu ale ainga le ala I salanoa ia whaatalofa la ia te o e tabam tina matua e le whaangaloida o tau le fo I wa tatu o mai le tawalunga o ngā ruenga o le nei aso ma le nei vai aso ia ngō kou malo lola ia le masiti puriti kai au le maota ma le lawa ai tu e usu mai le a tau ai whaile e palu le tātou lau le tātou ava e te maua ai le sao Tawa fa ai le tele o bata upu sa tala no ina mai le asonga fuasa I o mai I le aso. Ia, e le fa mo sa manvia lau tau maftanga. Vale to fa ia fonga mua telenga se Manu Francis Ioane. Ia, le nala o seku ko fo ia lu la ko fale. Le menga le nga seku o mombo o pepelo le fine. Ia, vale le alu sa o le fale. Ia sa tini. Ia, o le ua, se e mai le safo lau, o le fionga I le li manu o le malo, sunga le li satini, vau, Sergeant Siki Asiu, ia, o le malo masani I tātou, pa anga totino, se tasi o fofonga o le tātou por kalambe, o oe ma le tūla fono. Patalofa pitoe lau fionga I le li pa le mea, le tai o le tātou o tunu, a o, fa le pai fo I le foi ia ona o le ngase o si I mai le se taimi tatu tala no atu fo I tu ai ngā winga ma mea ia e ari mai Samoa e ai nai le ai te tau mo le pule faitalia ale fionga le li tai protocols and policies and regulations o fōringa mai ai wa tau tatai sia tātou amio. Ia tau muli I mea na whaia le whāse fulbon tupu tau sanga wa tuanai a o mea ua mafu. E le o toi au ngā mai le o toi tū mā lo tangata na whaia mea ia. Ma ia tuai ngā whāwai whāpea. Ia e o iei le tātou talinoanga I le so. Ia, I lunga le tātou apia fōlinga ma le tātou Facebook page. Fatalo fatu le ato severe le wa le I pesta se yuli ate oi Al Harrington tu mo va le ver tato fi lo I lumo le nu wa le tu o le nu fi lo I fo I pu e manu ai le o pu e mala o fele tu nu fele tafo le lo langi lo mafuta mai ai lunga o penga ta fai langi ale si fongo Samoa Facebook YouTube channel o le Twitter ia matangata e maua e lunga o TikTok, ia whapena foi Instagram, whatever format that you're tuning in and that you are using and utilizing to get in touch with Radio Samoa and o oe male tūla whono, you and the law. Ia, whatalofa ia te oe, ia, wa whamalofa ia te oe le lango. Ia, male asi si mai tātou te whailoai. Patalofa ni si o lo ua si I tātou le nei mai teimi o le tausanga, mai tawhai fi o le lalolangi, wha malo le malanga manuia, malo fo il folau, malo le pale, ia, tālu si o le ale nei, ia, mamoa se awa no e whailua I e tuai I o tō ainga, o me masani, ia whapea fo I le asi mai I le whanau, nisi e sa ili matangi ia, toi whafo sia le soifua malolo ina. O nisi foi, ia, alofa atu mo I nātou, ma whana foi. Wa whio mai e, ma futa atu, ma whatasi mai I pe au wha amawai, o le usui o le whono, ma le tu ua o le malo. Ia, wha maruru atu I le o se pēlea siki ma tu manu vau ma le I ataua. Po o seisi lava. O le Faiva whaito tasi o le atua na te au mai, o ia foi na te toi wha foi. Patalo foi, I lau whionga le li maro le malo, lau sunga tu manu vau, sunga le li satini, ia, o lo ua a whio mai I le mauta nei. Manole soifo manuia. Soifo manuia. De vatusta whawhelo inga le, whawan mok whawhkai o kere e kupe I o whonga mua le, wa seku a kuida lua. Wa seku pēr kare wa ai a kuia. Ai ka ke wa ai kulua e waila le punga mako maraka aware alu mako. Ia, I lea mama le whaaro alu manu mi ngā tele e te tau ai. Whawhele a te lau whionga sa vea.
Whaftai mo le whawhelo inga nei tū lao le fiafi. Whaftai fo I le amana ia fo o lau nanga whatau. Wa ia mai se fo I le loa loa o le tātou tunu. Pēna I tanoa I le taimu o sola le tā whawhelo inga. Ia I le tartununga ia o la tama ia tasi e pe o lufi. Ngalo le tā whawhelo inga nei tū lao le fiafi. Pa wela le vanga le o misi la whawhelo inga. Mo I la tau o lo dating apps fo I e lungo pēna te whaila. O ngā whai ena whamtala ka le ari savea. A watu lau fio ono lo tō tele nisho tātou tunu o lo a whai nei vaenga I o tū la fo nei stimi tātala noa. Ia e whawhelo I atu. Ia tā paanga masani. E le ngata I lungo o tātou ale si whasara alo penga ta whairangi. Po whea lava e mo me tātou whasara langa. Whaftai le atu o maura nei lau lau. Tātou ma futai. Ia tātou tui talatala noi fo I nisi o vaenga na tutupu le neva yaso. Nisi o vaenga o le a tutupu le weekend. Po le whai ungona neva yaso. Ma nisi o vaenga o fuanga o lo whatatitia ma no whanga solo. O barsango le mua tātou tunu sewe. Malo, whaatai sao doa. Whaatai fo mo le teibi o whaavanoa mai. Whaawau I pele nei por kalamelanga e tā ua tele. Whapeala wali I e whalongolongo mai. Ai tate tali e. Ai e mawa o soli tu la fono fa pe ai miri ma fa mangalo ma fa I alo au koi fa I. E mea fwene nei amana o la vetalo e tanua. E fa fele tui e te ilato na kaloka ni ngai foi. A kaloka foi. E savali le te atore. Savali. Alu te fa ia tu o la faula o fiong le satin. Alu le lava ia se tatale noa ma lapata ia fo I le atu no o a misel tu plang ma so sesi a wa te vai tu fo isi ata. E mato ina o sina hao malo matutua. Ala feo ai mfopia so. E pau ale o le vaenga le peone e ta ua le tatara noanga le tula o le fiafi. O le ngā maka mai o usawani ni le tulu vai aso asa. O a whaku whaafokuanga. I le tātou tinu. E mese lava tātou savali e tātou tālonga. Wa peia wakau a vea vaenga ia mawinga o lo whaalia. Wa a vea ma vaenga o tau I la I mapona ia le tau mawhainga a alam whaana o le tunu. A o fia fo I o le tunu. E leo tangata umasawe, o le whaafonga le tunu. E mamori la o whaafta I le tātou tunu o le sa mātou wheloa I tātou savali o mawai atu. Ia manisi fo I la kou ke lo mātou te wheloa I se taimi la tamai fo I tātou savali o lo manei. Peita iani. E ia ngai vaenga laiki mai lātou laiti. Se numera laititi sawe ma whaafonga la tenu. O lo whaia ma whaasu e sa. I le matanga luenga leo manga luenga o lo whaatino. Mana tua fo I le vaenga leo whaafteo leo e tau ua tātou sawa. Pea na tau ua tātou por kalami uma vai. E le o iei se vaenga. O whaapea ma iei le malo. Po o le tātou council, po o le matanga luenga leo. E sa le sabati. Le a e tatala. Le a e tatala vanoa. Le anga o vaenga e se le tāua I le tātou fo I tāpua inga. Peita. Pa wano le tua lalo le matanga luenga leo. Le a batu whapefo le malo. Wha mole mole. Wha tino fianga nei. Wha tino I le saunga le mu. Ma le fine mu. Madilo. Peita ian. Tole. Wa avea ma vaenga ua vaenga momo. Pea waku le se su e fisi ai o. Su e fusu ai o. Madi. Pea watu le se Faiva e vailanga o ngai o tulo. Langa le de. Ioi. Ala ku le se fa li e le fa inga pa olo na sa ma le sao e tstauna iai. E mana tua. O no fuanga nei. E le tstauna so no o ni tava. Ke lo asa la lo sa ingo fuanga ngi po se me o le 2 kilomita. Por se fulu. Ai se a. Ono lo faisi pisi o le awala. Foot traffic. Traffic, e sa o le to tele la to e fe, kolosi, o le si vaenga o lo fa I pa uino whanga I. O ke le I o le afia o le atunu ui kasa o unga vo I o pa o le suau o ma mea whapena. O le tātou lava I a whautuanga. Se e whamora muri. Whai ma se alofa. Ia wa o le mera le mo. O le tau filo ni tanga luenga leo wha o se whawhama lau kawale, e koso lau kawale. E ne, e pēno tau re te musola. E leo tu e tu ua vanoa ni tanga luenga leo. Leanga o leo ua umau na abatu whautuanga I le atu. Ioi, e te whamalo fo I ma whawhele I atu inisi o te mam. Tina mātua mātua whilo I tatu savari. E se le mana I o moloka fie lo tawa ai le atu nuo lo tau pati atu e tapua ia pe pati fo I Faiva
o ala ma whana ua tātou tunu i whanga tamo laka pipo laka pidiki. Ia. Pau wau lea, e te solina lor tū la fono. Ia, ona iei leo vaenga e ono mōli ei, le to te le la tō le na avea la tō sala. Sa va ia lava mal whanoa no to te le nisor tātou tunu i lunga o ka kōwhale o ka bali. Na iei le kō mengi sa au tilo tilo e. Whai mele whamtalanga ala, me la whai e fua, ia ale whai e fua, ai apa u, oki tūlo, whafonga le atu. Ke le i o le a whainga. Pe ano tā ura te imu o sona. Pule oe, i le keunga mana i e te ua ilu sa a ia sefe, paenga mua mua lua. O lau mata whai o oe o le avita abelo le wha mauti noa lea, o lo o whai a fuspa uma o lau pāsesi. Mai le aisesi o no fui tu o le keli, o le tātou tāwale, luma o le tāpuni afi, po lunga o le whale o le tātou tāwale, e le tauna no fai se tasinunga na. Tonu, e wha mauti noa lele o tango fie se ava malosi. Wale sile a vaenga le na vai, o le kele o kako whamuka ei. Au le o whea wa ile mamalo le atunu ule pōlea. E to tele nise la ku la vevei fwai. I vaenga i, o lisi vaenga pito sile na tau, wha mole. E te tau ono tūtalia se whautuanga malimtanga luenga leo leo. E so la kiki kua mara tātou a wala. Ai mamori lau whaftai le lau telo le atunu. Mana ia e se lo uwhia vole le mana ia i o tātou savali o lo whatino peita. E o lo ia lava se whai numera la tito i la tau o lo o whai ma whasoi sāfu le tātou savali. Ia mai pēno ka ura kei mua solo. Whakarikani mai kousala ai ugo wak. Ia ana nā fo i o niso i la tau. E i niso i la tau le na siake mtanga luenga le o la kou e unga ka vale le feo i o ta vale o la tau ai. O le sile vaenga tau e pito i sili o na tau. O le wha manatu le tunu. A whai e vala au atu mtanga luenga le o ia te oe. O le una le ta vale i wha maunga o le tangata o lo o walu i lau ta vale. E mana mia lo wha mahundi. A waile mwhenga e whema i o oe. Pe a kiki loa kua o tangata lea e unga sfutau sangar ka miki kire la kui lau ka avare o sfuru wongo sfuru fiku. E le o whekaui. E mana o mia la lau tau tara sa o mtanga luenga leo leo. O wai ei vaenga e ono mōli ei o e pea whete pōlea e pipero o mtanga luenga leo leo. Ao sa varira vai a, maka ngofie. Ia mai le ngata whola le nā lau whionga le li sātini. A o lola le taimi fo le leo le mai o le tāwa le tua e le tula whono le insurance. E tasi ala tangata. La le tasi ala avitavale. E le mawhai ona tu ua i seisi tangata i sōstoi ngā taimi e whelwai. Le la no folo to ina le whale. A le sa uile atali e sfuru ono tausanga ile. I le a folo tavale. Risky age mo toi ngā whalawelawe tupu i meo. Company insurance. Sa e mana tua fo i o fufanga la via company insurance nei o le lusu lima tau o lale fo lusu lima tau sanga e o le kele i o le premium e te tongi po o vaenga e te tongi mai e te tau ona e whailoa i company po wai tangata i o le awhia wa ilo sa a wale upumongi a whai e la vea se kangaka e la isa la isengi mau ki ngoa ia e laki pe am whai ona kava i le insurance vaenga o le sile vaenga sa va ia wha monmole le mamalo le atunu o lo o whewa i makolo sile awala ia wha mautino le leo lo o kilia le awala i te mio le po o le si vaenga o alo ma whanau la iti a vela wha mumu i tatou whanau mana ia i o ta ua tu o la fau e sa no foi o le wata o langa le wata o male te mini songa tele e le tata la langa o le foi la fo mai malo lo male le sta longa le fai unga le vaso nei le la na tupu pe fe o lava yas e fi la ko kanga kanga loka e fi sa mo fi mana tu ya mana tu o sa valingi o lo pumongia nga sa mo ama ko tele tato sa valia fe lo ni si le sa lo kaina mtanga lo nga le lu suma tasi ma lu suma tasi suma fale no o i tono tato sela ai le faita uai le to tele la to ta fi mtanga lo nga le matoia tu e o yo lato fale ave se warning pos fatonunga fo ile o li si vaenga fa si to tele lato le samba wala tu tickets a po lato sala tupi ia manga kua fo peke fai mai e te sola a oi loan tanga luenga le numero le tavali e le to yengi ticket fo ia po ni sala o ko kuskus pengi le ai wa telefoni uma o lo no winga e ke ia re ku a fai le o na ina tavali e ke ia u matua po se solo ai nga po iona ina tavale le ka ile wako le sala ile pusa meli la lo la tu sofa ai se alu le ngole ona ngala o e faisi to tele o le si vaenga sa mai tau ina le pole fa fta inisi o ai nga
sa ele vaenga fu le no fanga mana ia fa no foi alum fana ono saunga le mu to te le ila to le sa o vai ele fia filia bakule le ka vale su el keli tulo ia ngo foi ka mekima ma faia la tu tapo in amo la to lo kolosi ta to awala ia le fautuanga la vai sila mu ai lo saunga le mu ngi uma kule te ka ku savali ai ka fa lo el fal mai tu lo fa fonga le tu me lo se vai nga leila o le si vai nga ia pe no ta ur te mu sola ele o se no fanga e te sau vai e fa ku pu se bevesi o lo va ia pe ila to lo o mai ma vai nga fo ia o penga tam fai fu le fa pe le o yo la ko pa tu lo fa fonga le tu le ai ka kia le vanga ngai fali o le no fanga nei male afle masavali o lo faia it's a family event mo ainga mai la tolo fife va tu fela fa malo ia la tolo faia vanga fo yo traffic management le lo fanga lunga tatu company le lo kaina tatu awala fa mon mo le Samoa e lo polo kaina ila to awala ye o la to mana le o fatonu ngala ba man tanga lunga le lo mal mato nga lo fatas monu songa le ona o le silia vai nga sa fai tu ila to pole o ka wonga sa ia tu le tu ia ila to ia mana tu ma tu le lo to ile le fatonu nga fu le mal fautuanga in manga ala ma le taimi te tau na polo kaina i tātou awala o lo nawi nga wha mon mon lama fo ko sa e wha maolo atu fo i la tolo o whaia le ngā luenga ia e watu fo i aso fo i vai manu i po enga le tunu pēr wha ue ini vaenga o le tau tamali e la o na ngal mtanga luenga leo i afiafio tātou savali o mātou o le nganga maolunga o le saunga le mua le tunu a ia maua pēr fia e pati ai Faiva o alo ma whanau wa e mana malo au tatu a fera i marta mi sanga lo in te mini asave ya te fa o malo la i le lo sound fa pelo le au to la i na matu kaloka inga to lo so moto fa malo lo atu matu tele fa to ese atu ya tu ni saulo mo ila to ia make mana tua o le sile vaenga fai asi tele o tupe alu ia tātou ta vale e to son tanga luenga leo ko kiki ia fase la mon tupu le limasa la ule se longa a ko release pe te fai mai la le o na alu ta vale o ila fanga o le upu monia e laki pe am foi ona to pa vitala mai to lo sa o lo no winga famulu moli le si vanga no vai er pola fai se tele o ta vale ele o sefel fa ma winga la ko fu fa mautino le fa mole o se fere lei o fa le tato fua ave ka vale tu o telefoni nisi la to te puina ia tato fi fier pole o lauma ta fa yoi o le kako foi u le kako ka vale mar sa ngole mo la tele o le sile vanga sa o mai tawina pole o le sia vanga o tele la vai o le ai ongi pepa o kako ka vale ina feo fa mo wa mana tua o le sile vanga to una sile to le tu e le se sawa ke lo sa pe fe ora pis o no winga e te le avanoa e faingo fia e mitanga luenga le o nei loa o lo sa o ma pepa o no winga sula wa fionga pe a fiola wa fionga e le fai le pepa o lo sa ai ke de sa ka ko sa bat e ke o sa ka ko sa va di alu lo tu pe lo pinsingi alu ku pe pa o mai si vaenga ai o me ko alo ko me skupe ka ko sa yo ke le la nga o si vaenga fai o manga luenga ne mitanga luenga lo mo saunga le mu o le lautili e se tau o le si vaenga no mai tauina o le a fai ke lala i Henderson pe ke ngofo i papakura po ke koe o ke sau ke susu e li fe moli o mkanga luenga le ai sa ili le leise a wala saunga le mu e te sau e te fau te sa ili se a wala saunga le mu e te toi fo i e lo ainga e mo i lato lo tanga fia la mamano swamon moli la kere ka ko ka paka i mangele po o tara po o tau e paka le lo sa ia maka ki la lo la o mena fai le i sa malo longa nei vanga la itia wa le te tal ton ke lo pe ko lu vai aso ftua uma ta to savati o le lo fanga solo le sanei le fai le ta to talonga ta to kiwi mana ta to uso fo mai tong matematonga vai aso fo male au ale kiwi ferns male au al jillo rules Australia ale si la me le te fa 20
O tangata ia le o mai nei, a lai lau te ilo le leia, there's a warrant out for him. E le warrant le outstanding. Lua. Ia, ele ia pia fo I se mata upu whamsidong. Tolu, o lai le anga le sene. Ai maua ina malau ta vale. Wa matua o vatu le mafia o le ululi fo le pato o le tint. E le fitau I male mea o umana fatu langa mai le land transport. E pe tata fatu. O le si le vaenga wo mai tauina. Wo mai ala ko ka mai la ko. E ala le o la tu winga fa alia. O wa le se me la ko le ya o. Pe a fe te o la vale. O le si le vaenga tauana vatu fa fautu anga le tunu. Fai asi ma folinga ngana fo le matanga lo fa ngaina. E nisi o te lola fo isi le fie nisi o la tu sa utala no ai po tatu savali. I le mamafa o pumatanga lo la tu fa ngaina. O lo ine o tatu tamam tina matutua. O lo I yalo mafana o nai tu fa fine fo imos. O lo knowinga. O le vi forko ke le ma bainga e o so ilo mita. Ma yesu fa fa ngofi ma lo le ma fo fa. Malo vale. E se le tau o vanga le. O tatou tangata ua lava le o ina. Fa monu mule. Tau peo na fa ngā la mi o pulea. A o tatou whianga I ma savale. Pena e tau ua. Fai sto te lo I la tau pe. A fai o ngai kengo fa vaia. I taimi ia o le fiafi mai le fiku le po le fiku le kai au. Pe lusu mal fai tula. Awe ke saulu savali. Awai umaku savari a e moe maru ka ko se lo no ona o ele usta ia inga lo no fa vaia a vanga mo mona lua a fai te si la fi o yese tusi sai mo ele alu famsinga o weke sa wa mo wai o le vale ia o e moe la aderna le leia lo walu lumo le o le afungtato official le e ave ilo sua fa pasima fa umale le tusi va il tusi sai tu sai le ia po lo no fo va ia e se le tau va nga wa I le kininga mo e ke sau o I de kako savan ala pe ko lo si le lo ko si aki o lo fa le si aki ko ke o ia io no mo wala o vale ale ai se me no lo vai lo ke sau lo savan ai I le la tele la vai fa malo fa afta ile tu malo le tapoinga fa afta fo I le amana ia fo I fo tuanga le mtanga wenga ia me se fo I o le tapoi fa tamali o le tatu tu nei vai so o mo vai atu ai ko luanga I veso ia ko ia o le tulanga la le mai tawila o le totelo I la tau sa tau fio no solinga tu la fono fo le lumo tangata la tele no fanga fai tele ana ye ni fa le tono de tula I mai nisi o tamai tai fo a misi tamai tai fo le leo titili ama e ona na lo fo I fa pe na la tu winga Paula le vainga wa man tu na ye na I misa sa tu put bola ai la vanga fu suanga sa fa ai la via vai aloma fanau po to fa fine ta mai tai fo I po tina fo ia o fe la ko ie pe ia fo ka ko e fe e ia ma ta die ia le ni fa fi tau ni na tu pu mai la to pola mo le te fa tai ia wa mankua e le ia lo kele ia lo yeso kusi sai lo ia o le si le vainga e fa akanga tu lo fa fonga le tu ile ngana fa feng kanga la e pule o il maulunga o le e pa wale o le vaenga o te fa ngai o ne se vaenga te fa mata wina I se tasi ia o le va fa I foi male fata si le lenga no lo fa ngai I miss you love mana tu o le wata tala ne it's publicly open to the public and the family event mo tangata o mai ta maiti ia io e ia inisi ai vakule la ko barbecue o pole fai le e tau maftanga maka ile ie patul fa malo sile ma ia na vanga o le si vanga na vai pole o fa ngaina tatu me fa papa tulo fireworks fa mole le tau fa ngaina me se la no fa fa teli ona te le avanoa e a fia I saunga le mo le tunu e miselava pe fa ia ka ko ka vali left with vainga le e mantua o le uka o ko vainga le o le weekend fo nei le fa ia me fa papa po le veso fu veso fu o le sine vainga tunu si le tunu ona o le ana mai ta winna en tanga lunga le weekend se vetu nei
le tele o mea whapapa sa whaongaina, whamon sa mo sila le saonga le mua le lau tele e tele I whatino ina le vaenga ne. O le si vaenga tā ua lava a wae mwhau, tātou whisoswani I o tātou, le tapo inga tātou au, le toa Samoa, ma au le Pasifika, ma au le Tamaitai, le whetu Samoa. O le awa mangei, I le lau whasolo I lunga I le awana. Awa le o le malai to tō, le la to sfulu, lua sfulu tāla, le so sori tele ndai le au. Saole. Saole. O le si le vaenga whakasau ticket. Le loma nei anisi o tālonga le weekend. Ie mo ia whemeo la ua kong ala o iei nisi o alam whana o le tunu. Whapea foi la o le kiwi. Mo so wa vanoa. Whakasau ticket tia le lango alam whana o le tunu I la tu talo. Ma long whaptai. Ia, a mea fo le nei awa no e whaalua ina ma pi ia ma fo I le saunoanga le I malu o le malo. Tuu ia upu ma mawhana e whao ngai I le tau whale. Tama ia kai 5 kilo kalama le mamafa kai se lau kilo kalama le mamafa. Ia, ai ta ua le whautuanga wa watu ona e le I tai uma tātou savali. Ta whewhela le teimi e o oile tātou au le toa Samoa I lunga le whaino. Ia, e whaalua ina whaatoluina fo I le na wha. Sei whai sautala le mea na tupu I wale I loa e no whaanga nei o mangele outlets and entrances mai tonu o mai le shopping center. Ma tau tia. O lau tilo le savali le na whai le weekend I mangele. O le savali pito sili lea ona tele. Mai la vai tau sanga lea sa mātou ngā lue. Mai o le silea vaenga sa mātou tiltaranoa la pa mātou ia le sa vai ia le mātou fo I pito la au I lepo. Mangele. Mai ia le roundabout fo le Robertson Road. E kau le roundabout le back and safe. Whaka amilo. Lau tilo le po lea kolu kulupu ese. Ese whalapu tonga I luma le McDonald's. Ese whalapu tonga sa I tua whafsanga I marfoma I le tua o shopping center I mangele. Le supermarket fo le lea. Supermarket ma le api away. Ia. Ese whalapu ponga sa whai le back and save in vaenga le api away. Ola se ko kele ia peo ina le na ngā lulu e mtanga renga e kau ma whai fui le na ia tāpunia nisi o awala o mga ala awangi koi o mainka awale tutong e kam whai lo e tū leile tunu uhu lele o ila vai alu ioi ma kua ia bena tā ua teimi o solo or kero kako savari e umar stein politasi a folitasi paulo savari ngo umar kere kofu Ile vaveau Ile vaveau e makua o lenga pawale o menti tilo mtanga luenga o na o leana tua ila so malolo longa winga de aila o langa lava le malolo ngala tunu tata tono fo ia motele o ilo ni se fa lava na tupu a faina ye ni se fa lava na tupu e lo tatono a faina vala mtanga luenga le lo le al mato tilo le ni se fa lava e se na tupu mai pole me tatu sabat pawana al vanga peno ta urte mo sola ia ngai misa like ia ele misa keli o le sile vaenga matua fa mole fautua le fana a fai wo mai ta fau ia vai lo na tu sa ngole mu le anga ia ili si le sa we ka fau a le sa we su i sanga fusu anga fu de o ia tu lo bula malengana la fa ngai o ka ko fa ka wo le vale tu lo fa fonga le tu sa lo ka o nga fu le wo le fika wile o vai e fiu ko fa kon fa sa Ere koe sa ole mafofa o I le tena mafua I nisi o misa ma nisi o fitena I ngai tono o tātou a savali ia ai mo savali o ne weekend ia fai mara saunga le mu ma ia sefe ia o le si foi vaenga o le la savali tonga we mangu konga de kaaru si ko kaaru ka kui de vai asa kok savali ia ai a fai o lo ta penal tātou ai nga mo le parade ne weekend fa mauti no le lei o le lei le sa o le leito tonga umoro tātou sa whaamolo mole ave ta avale ia le lei le whaamawina ono foa le whanau po fuspa u fo i o le pasisi e le mawhaiona e nungore keri po le kāpungi afi po le whane o lousa le ai e te tau lava o na sefe masaunga le mu le atunu ia marasao sa whaatu la whanoina whaamolo mole e le ai se vaenga e whaasa ina ai oi
vaku leo sko mea kausami o e pakali e o mwhai staff o ngā mata i tato parade e whaftai fo i tupu mai o le atunu sa mātou wheloa i lea po i a e mana tua koe luare koe whamonu i le tua le tato utunu fo i e tatou lava sa inga fo le new weekend o le si vaenga sa vea man whaafonga le atunu whamonu mole whaiu e lwaku ma se au penga malu po se vaenga la vai te tau mwhai whao i se manu e se o le upo mongia e ke moe le kako sila no na winga tu mea umana i se me tau whawhewhe e ofo i lai pou ia whao ngai nei tato fua wha monu mole whao ngā ua ngā o se pou o le fua a le o se au penga pe a whai se misa ia e watu fo le wha malo ini se tato kalapu ta vale ia sa ia i po tato sa vali ia mai se fo le pa i o tato tunu u sa tato ma futai ia ki kari kongua a ka kole ma fuka le weekend i o le weekend o le vesfo la tato whelo i asawe ma lo whaftai tele la ua fionga le li malu le malo ia ma le ta wha sofo le dei aso talu sia ia i o lu fale mara mana fale fo ia sa tu ia maa mai te tonu fo i alo ia i le to wha mamau ma wha utanga o i lo tatu o tunu a mitsi matua a wa ala o loa ia le whanau ia tau tua nā ma o tau le saunga le mu o stai tu la fono ia ma au le whamisa tau ave ia le mamalu o le atunu ia na tapua inga ma lei tapua inga whaata mali ia ai fo i mai i le whale tu sa pe mole lo manava le ma sau mea ngau lunga le awala ai te saunga le mu e tau su stai ma ana il tu la fono ia ono ta taimi upu mulmuli mai lo fio na nei vaenga mulmuli le te fa manatu o tato la sene sa ve ma fa fonga la tu restricted po la sene no la sene mua ia ele te tau na tau fia se si ta vale pe a te se fulu ele i stanga ta fu le la fu la sene ona au tafa lua restricted e uma fo le malo si o lo la sene le te o se fulu e kusala va pe ma si stanga te wo o lo na winga matua ka kaunga i eise ka ngakolo i eise laisengi se fulu laisengi na te whafo i ina le sa i le po a whela po la ala vale taimi o le papiao ne whiawhi whamnia le tua le tātou tiru lam sa inga o lo toire ne whiawhi ma le weekend manuia le Halloween i alum whanau fo le leo lato por kalami lo la whele ne whiawhi tas o tātou numera ma welm tanga luenga ne lo so la pese vai ngai te mana mia le lato sosani i se whareula whafo se o lo tupu taimi nei tasi o lima numera le te wala awe mtanga luenga lelo i le telefoni pe whaia fo ilau lipo ti lunga leo penga te whailangi ai li o se wharelau whafo se o lua tasi o walu Faiva e maua le sosani mo i Samoa i lau lavanga ngana e wha mamalama tu la fono ia e maiso lawa ia te tauna ni e tenu whamunia le tua i fufanga umana new weekend sau ninga fo o la tapena na saunia tuere tātou tenu whamunia le tua i rafsa inga fo ne fiafi lau whionga savea mangalo la tali ia tatou filo i le veso fomo mo so fomo i manuia ia malo sau do o le ua whai fo i tua mafa film lai ia le vanganga ia me se fo i le sau doanga i lau o fionga le i malu o le malo mo le sa tini sinia whawhitai tele lava mo le taimi wa ta filo iai tal tono o le a vea leo masau sau moria ia po se oso fo i o le whai unga leiva yaso e tā pena ai langona o tātou tangata ustai mana ana i le tulafono manu i lo saunga le mbu maisi fo i tangata luia tele o Faiva ma le sapati o le anga i e tu iai e kalesi aso fitu ia ma le aso sa ia wa fo il sapati le tele o au lotu kerisiano ma tapu inga i le atunuu ato nei ia e fa per foi Samoa ma la langi a to ta fe i le vas fo alo fa tele mo lo fionga fa sui fo ia le na Samoa ta walunga tuai ia le tal noanga fo i ma le fionga le li satili ia ma le a fonga fo i o le tatou pol kalame ia ai mai se o le tulanga taua o lana au nanga ma le tautua ia Samoa ma tau longo pea le tulanga o le taua o le saunga le mu. Tātou wo tale pese, se wale momoli i le tātou malo fa alolungia, ma escota tu i le am. Ia ona o tue fo i mai la i lea, sina malo long pupule.
Mano ngā rurua tala whalawa o se whapopongo telefon a le Radio Samoa. Wa ave ese le tofi Perenise o le anuari o Andrew i le ai ngā tupo Pertania, ma le ahanga i ese foi mai le Windsor Mansion le nofuanga le ai ngā tupu. O li poti le tamai ia mai le BBC ma le whamatalanga i whapea, wa mai a whaatūranga le tupo Pertania tupu Salesa, me tūranga o le ai ailo na uso o le ailoa ia Andrew Mountbatten Windsor, ai le o Prince Andrew e pe o na Sawai. Le amatanga o le masina nei na ave se ai fo easy titles o Andrew, e au fia the Duke of York, ma fua lava i le teno le maufesiri e whaatatau i lona soifua, ma nisi o tua inga whaasanga ia te i le mata upo e au fia i neri o Jeffrey Epstein. Whairoa le BBC e tantun wina o le nofonga le au ma wai Andrew le teminei o le a whaatupe lava le tupo sa lesa e iei li poti o lo ta wai o lo whaipisi nisi Andrew ma isi o na so tanga i saina ma isi atu nuu. O le malanga Donald Trump le atu asia i le vasinesa i a whea i Malaysia, wheiroa i ma le Emperor o Japani i Tokyo, ma tali eina foise foa i tāua mai kore i saute, ma sa mana tuai nisi e ono whaia sa la whono tanga ma se wheiroa inga ma le taitai o kore i mātu o Kim Jong-un, peitai e le ai. Tere teimi wa sauno ai Trump e fia wheiroa i ma Kim i le tūrangi rea, peitai e whoringa i le i whataunu wina i rea whai ngā malanga. O whaeroi ripote le CNN sa pesiringi e tu stala Trump i le mata upu lea au le ianga i ese makore i saute e na ia tā ua e le ma whai lava o na whaia ni talanoanga o na olona pisi tele e na ia tā ua foi e fia whaeroi pia i a Kim pe ato e asia si atu i le atu asia. O le tangata le satua ia le fasiotia o le pāle mia sa iei o Japani o Shinzo Abe, ua ia tau tino nei i ona tua inga, ai whato a matalo na whamasinonga. O Tetsuya Yamagami le suafa, ma o lona whamasinonga i Tokyo, sa fōfue whanga soro le teminei se i o ia Januari. Peona ripotia le BBC peitai, o leo o tau tino i ona morianga, ma ia i o ina ai e moni mea uma whaasanga i a teia. O le ari ina ia whana le ri sa pāle mia e ono supitu tau sanga o Abe a o whaia sana launga i whafuane o se train station i le tuisisi fo Japani. Sa ia te ena mai lava o na morianga le temina po e nai pe i tai o lea la wa i oe i le aso mua o le whamsinonga. Ua whaero i atu le whaururunga o le atunu o fiti le tamapa ia po pe lio se fulu ma le wha, ma wala auri ai o ia e asia si mai i le Pasifika ma fiti. O se whaero inga na whaeroa le whainga malo fiti, o se teimi tāua tele whaaleanganga malolotolo na winga. O le presidente o le tunu o Ratu Naitama Lalapalabu, o lo malangatu i sana malanga alo ia i lei tua le lalolangi, wa fufonga i nai ma le wala aulia alo ia mailo na tunu, e le ngata i leo le Pasifika i le tamapa ia. Ta ua le whainga malo fiti o tala noanga i le vaoro latu taitai, ma le pope sa wha au tūlawa i mata upu e pei olu i tau o le siusio manga, o lo whengai matangata, ia e meise nisi mata upu tau le soifuanga. Ma sa talia le lei foi e pope lia le sa vali, ma le whe au o le file mu mai le Pasifika. Ma le talamanumuli, o le Rio Dalton papali i o le a kaptenina le All Blacks 15 i le rafeta winga ma le Barbarians i lona tona au iai le lato malangata milo. O lo pali i le flanka le au o lo whamoimo iai le ri whaia onga Jamie Joseph wata se maisi tamata alosinia. O isi ta longa wa whaturanga le au e au whiairi whata winga ma ene langi a pa pia ma Uruguay ma ua ta ue le Radio New Zealand o le sa ta alofo i le All Blacks o Pat Lam le whaia onga mai le Barbarians o sau ni e whaalauruala na au e to tele i tamata alo Afrika i saute e au whiai ma le awhasa iei o le All Blacks o Brad Weber i le whaleo leo. O le ta longa e whaia i lontona i le aswa tai au i le G-Tech Community Stadium. O tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i Australia ia ma whaa mai atu ai foi ma le tautua le nei vai aso se ia uria le vai aso fou manu ia tele lava le whai unga le vai aso whaasoi foi ia. Ia le na whaafonga ia le atunu u tau lunga atu ai foi le au auranga ma le tautua ia ale sui le Radio Samoa Miriama alala toa po mare mai i le state of Sydney New South Wales. Ia, mo le nei vai aso atoa, tātou tā lia lupe o maunu, ia, a wafo ia le amatanga o le vai aso fau, to e maua seisi a mandoa e whaafonga ai, i mea o lo tutupu i le Pasifika,
New Zealand ma Australia ia whapea fo I isi atunu o le rangi. Ia nā lau whafonga atu, o lea wai ai le tātou ta longa le nā I le vā o le barbarians, ia ma le o le peleki o le a whai o le nā ilonu tono I le asua tai au. Peitai, ia o lo o iai fo I isi alo ma tama whanau le atunu o lea o lo o a awhia ai. Ia ma lātu tautua ua fili ai. Ia avele lātou whamumua I le au o New Zealand. Ia ma le sunga ia Pat Lamba. O stasi fo I o whaia onga le manu Samoa, o le tamata alo le manu Samoa, tamata alo le ol peleki, ia o le nā. Ia ua whaia onga I le au a le barbarians a Engelani. Ia si sila I alo matama whanau le atunu. O mai Samoa, mai New Zealand, a ngai Australia. O hapandoa le lei I le tūlanga o tā longa, le o si mawalu ngai o lātou tūlanga, mamanuia o lātou lumanai, ia mo o lātou wainga, tala fifia le nām, ia mo le whaafonga fo I le atunu, le whā, le nā furi whao le tāua le o lo a fia le vasa Karipiane, po le Caribbean Sea, ne o lo iai I atunu uri o Barbados, Jamaica, o si I atu I lunga le whaidu mera o tangata ua mali wai, ia mai ua taunu u fo'i ia tūlanga whasosoani whaavao malo. He le ngata mai I malo au whatasi, malo le Pasifika, le malo tele o Amerika, ia malo le taupulenga, ia mamoli fo'i ia lato whasosoani, I le puapua ngā tio tangata, I le leanga le swavai, wha leanga ina fo'i le tise, o fale endo nofo ai tangata o whaatoanga mātinae. Tau nuu fo'i ma le kolose mumu, ia maisi lava fo'i whaalapotonga fo'i le maasani o na lātou whaia. Le ngāruenga la veai, ma le ngāruenga fisosoani I atu nuu e puapua ngā tia. Peo tātou, teimi fo'i na tātou maua I ria wha, cyclone offer, o ai umaisi I le tele o ia o whamai ma mea whapena. Ia, lea ia se atunu ue le tupu oise mea fo le leo o whainga whaalatua o mea whasosoni a watu mai atunu I whafo ma isi tangata e alolo whatu. I lea atunu ma lea atunu pa o na puapua ngatia. Ai watu fo ia whaatonga whalea ia ma whaalatua ma whaasuri tu la fono ma lea alolo whai tangata. Wale tau nuu oile whasosoani I tangata tonu o mana o mia. Ai tau nuu I lima o le au seifana ma le au slinkan. Ki makau kia, ia tu ai ngā mea. Asa whareile wa tāwalunga iai, ia le tele o ngā luenga sa whiangai ma le tunu, moe sa malutia lau soifua. O fafo le fale o tua fafo, tua fale, ma le ulu fale o le atunu, whawhitai le atua, lana pui ngā saunga le mū. Ia, wa tātou toi au lia mai le nei asa whareile, asa mulmuri, mo le tō tele o tangata. Ma o le aso whaai, ufo I o le nei masina, tātou tu vai, I le aso a tai au, le aso mua, o le masina lono sfulma le tasi o Novema, ia, ia lava le atua, I lona au ma I tātou, ma le tātou savalinga fo I le atunu o Samoa o lala ma papa au I Samoa I New Zealand, Australia, Hawaii ma so se ai tafo le lelolangi. Ia, o le tātou savalinga lava le nā e tas, a wae ui na tātou nonofo mau I atunu I fafo. A o le fatu atua. La e ka ai fo o mo ta whao gana I Samoa. Tātou te whaafetai ai fo I o tātou uso. O lo tu la I mai I le malo, ia, mo I latou malava I tono al palmele po le ale I tu pati po le ale vainga whaapawhai e te iai au I latou o lo o lalam papa au I Samoa. O lo o latou ta pena ina le lumanai. Ia, ma whaapena foi o na whaafoi upu whai o malo. Ia, ai maise foi o ngā ruenga whaatino al malo. Na paua leo le mele te whaanonoa ia u latou ia. O le anga I pea o whaurulungo o matanga luenga, manisi o le au whainga luenga, sosa matanga luenga al malo. Latou te lalango pea I se whainga malo sa iai, ai ua le o to iai. Ma whaawau o a whea ea,
E o ina ai le wha malo lea o i la tau ia. Langa o tautala, leo o tautala e le ngangana ma le nauna wha alawa i tele. Lo la ngona pēra le nā tūlanga wha no nolo o iai. Ma o le ala fo i lea lai o na wha le tonu pēra e a wha matalanga ma fuafuanga o mea sā le te tau o na wha i loa. O mea patino ia i le malo, ma matanga luenga le malo, ma ta i o le malo. O mea ia la tau te fuafua ina, mo le anga i lumana. Ai liki mai i tua i le tele o taimi. Ai sea ia. Fai pēr fo i ma le tūlanga o le usita ia. O whainga whawai. Wa umona wha ta auto. Ai, a auto i tō manatu i le whase fulu tau sanga ua tuanai. E ai whainga whawai o tūla whono, teu, whātontonu, ua never o na te tau na toi asia. Ina ia suia ai bafo whango i la tau alo whaululu i matanga luenga. Mai a mata baile nā i te tonu ala kāpeneta. Ma tai a laua fionga le li i panemia. Ma uso a tau, ma lau kāpeneta. O ina e te tau o na amata mea ai le suinga o whainga whawai. Le tau mulimuri ai pēr le tō tele, mai lava le vaitemi o tuilepa. Ma whai mai e se, mea ia ua whai e le malo. O le ane whi au e ala, iona toi a lai le malo. O le a lava le whi au e ala, iona toi a lai i le malo, ma suinga malie, ma suinga te tau, ma le tala whi ngai, mo le malo fau. E le toi la lango, ma wha lango. Tai fau ini mea ua mafu ma leva, ma loa na tau na toi asi ai. Mafuanga le nā, o lea lava o lo to o lia ai ia tina e ma me whai e lea tunu ono o le vaenga le nā. Leo baba yatu. Ile nei foi vai aso pe foi ona o tautalangia ile aso nafi ele mata upulea I whaamsinonga. Whaamsinonga ma fua mai I whinonga o le panota. Petitions and counter petitions. Mai wholinga mai ai. O le nā ua nga I wha a waupea. Ia le mata upu le nā wha sale le anga lua. Ai na tātou tala noa na fi. O le malusi anga o le whaamsinonga. Pea whai ua le usta ia ma tau sisia. Le taimi wha tapula aina. E wha ulu ai se tangi. Ma le taimi e te tau ai ona ave I tua se tangi. Awana paule na o le lui tau ale whaamsinonga. Awa a whapea au mai I tutonu le taimi tala whea ngai na whaatula whudoina. Ma whaatula ngai na te tau na lo te ail ma ta upulea a ua ustai ma wawena ave I tua. Alona winga. E leise malu si anga o le whaamsinonga e mawhai I ona toe whapea atu. Le I o mai e. Ia wa o amma ta upulea su e pe a whai. O lea ua fu I ua maridi e uma ia I tu e ave I tua. Ai tātou nofo pia ma whaatalitali. Awa, o le whaamsinonga, ona ua pau leo le I tu tino. O I tu tau a ngai o se whainga malo whaatemu kalas. Lātou te pui le whawai, ia ma whaapena fo I ona lātou whaia whai unga. Ua le ma whai, ona whaia e le pare mene, ia ma le I tu tino. O le pule whatonu. I le matale roanga ma le awhionga le parimia I le vai asu le se I mawai atu nei. Whai mai le tala, a le awhionga le I parimia, le sunga lauli a le maria toa, le uatea pelota I vau Fosi Schmidt. E tali e tuai langa o lea lava e le ofile mu ma toa le leile, le loto ma le angang o le sunga, I le
te tai o le tua ngai atu le epa. Ea ma le i leo limon. Ma mai le sunga la lauli. Le ala en tui le epa. Ma outou uma lava ma le au fai miti ale HIPP. Awa tau te anu i le matangi. Awa e fo i mai ma toi pipisi i tau fōringa. Tulou whaafonga le atanu. Ona o lea lava e a nginga lava ma au mai pe i polkala me uma. Le tala le nāua uma. Ona wha le lea i le vātea tea ma le lerolangi atoa. Upu so ona whai. O toi au mai ai le sao noanga le nai le mātala noanga ma le fionga le li pāle mia le vāsun se mvaian tunei. I le tānoa ava o le astonai o tonai. Ma fuol sao noanga le nai le pāle mia. Le wari i lea. Ona o le malosi o le tau whaaleanga. Ma le wha mawa runga ma le wha sausiri. Mai wa ai mawa lalo foi. I le tula i mai o le whainga malo leo. Tusala, na whape nā foi i le luafe luasfulu ma le tas. Le ai ma se suwinga. E o mai i le taimile nei. Awa e mau e whaalele. E mau fo i lantou e mai tau. Ai wana o le atua. Na te whaia le whai unga i le tangata. O lo loto maulalo. O lo tau mo whai. Ina ia whaia se tu langa maulunga e manuia i le atunu. Ma na o le atua fo i na te whao uina, mavala uina. Le tangata lea. Awa le sili la lea utula i mai nei. Wa nei miti sa whai. O anei walo anga ia na whaia. Nā le tūlanga wo o ne i ai le panota. O le aise isi e toe ngangana. Awa ua na o le maasiasi ma le mata ngā. Awa ua mata mata ma wha longo longo. Samoa ma le lalulangi atoa. I le mata ngā uo o i ai. Ia ma le wha to i laluina. Se iu avatu pea vaenga nei. Nau lana nā sa whaafonga i le atunu. A se iu toe vase fasea ma pena ma mai ioa. Le mātala noanga langa o le atau o sa vea lea na tala noa ma le fionga le li palemia. O au fōi lai māla malama i le tala ina. O le finangalo ma le tō wha le fionga le li palemia. Nena. Mai. Ua te tau wai. Maala ngā te tau. Ona iai ni isi tai fau tu lai mai. Awa o le pati na tātou iai uma i lona whawai. Le wha se furu tau sanga o tu nai. Ana wha pea lai whaile upo o le sta mai titi fo le. Wale la wā fo le. Ai mai a mea umba. E tu wai le ta mai titi. A vānia. E sa o umame na fina umelta mai titi. Mai if I were them, they would have shut up and move on. Ea. Le la, no ta ua i o le vea le na le tala le tapu titi le na. Tātou se e mai i le tūlanga e pei ona iai ia. Le tala noanga fo i ma o tātou te tai ai mai se o le mata upu lea i ta longa mata pua inga pe ona sao no iai i le fionga i le sui paramia ma o le bin stafo i le nao tupe e pe ona o tau whaafonga iai i le matau tio mea ia na whaia nei le na whaia nei i le tapua inga ma ua matua i wha saolo o mai tangata ma. Le au whaita vale, ia ma le au tāpua i le tau langa whatau i a pia. Mai au te wha mo i ina, ma pi ama fo i se finangalo le fionga le tamai tai minista o tupe, ia mai se fo i le tūlanga o le tātou wha kerisiano.
sa te tau o na iai se whautautanga. Ia, po o se vaenga e whaatoa fi mali e ai, ma whaia ni whaasalalaunga. Ile leitio, ma whaalau I loa I lunga o televise. E tawala mai ia I lātou o e tutu I matangi olo mai ai le pule whaamalu malu lea. E whaia ai ni whaatonunga whaapea. I le lau tele o lea tenu. Ina ia mantua. Mua o le tāpua I ngā Samoa. O lai whai so se tafo le lalangi mai le o whaasaina. A o le tū ma le anga e whaatino ai le tāpua inga. O te manatu ai. Ua sopo loa. I le tūlanga tā ua o le whaamaluina o le sāpati. O le aso pa I o le tua. Mai o le whaavai leo o le atunu. E tātou te tāpua I fifi malia I mauta malawa. A o le whewa I lea. I lea so sā. Ia ma whaasoe sā solo ai. Ma leo I ni lotu. E leo se winga tala whenga I mau te loa. Ua whaafonga fo I aima ua sila fia I le fionga le li pandemia. E te tau wai o na ave se avea I se teimi o iluma. Ai maise. Le isi ta longa I o lo tutoe nei o le taminsanga. O le ipu. O le Pasifika I le ta longa. O le lakapiliki. Awa ao o nei la walele umata longa toi lua vai aso o le whano. E whai isi atunu o le ta longa. A o le tapo inga ai tātou. Lalo lalina. Ia. Ta ua I tele. Ia le saunoanga le fionga. I le tamaitai. Pale mia sui pale mia. Ia whapea fo I le minstar o tupe. Ina ia toi sila tutoa. Whapea nā fo I le pulenga mamalu o li I mwhai pule. O le minstar o Ta'alonga. Mala manuia e manuia ai tangata. Na ia manatua ai. O le sāpati ma le sā le pa u I ai I a schedule so Ta'alonga nei. Ina ia whaia ma le whaaloalo I le aspa ia o le atua. La tātou woe tāle pese lea. A lo sa ili se avanua. Tātou talanoa antuai I le tamaitai o ati. Ia po seisi o le au whainga luenga. O le Henderson Cars. Ia wafo se li poti mo le whai ungo le nei vai aso. Ia a o whaafonga tāpua I le atunu u olo o fia sa ili se avanua. E maua I se tāwale whong. Mo le a inga. I le whai unga o le nei fo I vai aso. Le mafuanga le nei nei lo, le tango le tatau I Samoa, o le malanga te I le toa lua na feo si mai fiti le vasalolo. Na la au mai ai o le atu au, na sia la pese tutu mau, e fai mai e tatao fafine ai le tatao o tane. Tatai o tane, ina wa se sesi ala pese, tonu uingata I o whare alu po a vai aloa o le whai sua ua tele. No toto fuai lea o whawhine, wa ua sui aisi ala pese, e whai mai e tatao tane, ai le tatao whawhine. Sila I si tama ua tātia, o le tufunga rea ua amatalia. E talo whaua tangi au e ua oti solo I le au tapunu tele. Sole ae loto tele, I le tā aronga whaatamatane. E ui la vaina tinga tele, ae muli
ne ua e te te. O atu mo tumo le Pasifika, le Chile Samoa le tautaua. O le songa imiti wa savali vali mai, ua fepula fi mai o na whaila. O aso whaai po whaamuli ali au, whaatua lua seru whaalau whau. O le singano whaapea whaau mutau, ua ova i le masa lau. Le da, le se foga ole fionga ile alo lilo mai ava. Whaadana Jerome Gray, ia whaala I fo iu mata ma o tau e whaamanuia atu le au whainga anuenga I le so, e na ua ngā Gagaifo o tau Faiva, ma lo, le tau atai, ma lo fo I le lavu pale le neiva yaso, ia mai se fo iu ngā anuenga sa whenga iai. Leo o tau walunga I le so, ia a se e mai lo le sa o le tamaitai o Vertina, sui tulanga fo I le tamaitai o ati mai le tātou whale tā vale le Henderson Cars ia a wā fo I lana au nanga malana tau tua e pei o na masani ai talofa Vertina alo le soi fo manuia alo soi fo ia o ha mai o le tamaitai nei aso e mai se fo I nisi sa au tau sa e fe so soni ai mo le whātumui no le tāru sanga mo se tā vale ia okay ia pai lava singa pisi le aso ele po ia so customers sa whapea ona sa mato whaia il mato o nanga I nina te mesi lava tangata Samoa e mo le tanga whapea te lato e ui lava le iti la su te lengi ma le lava la paso a sa ia lava awala whaia ona whaia te la o nanga Henderson Cars mo lato ia malu lava ia e lo tue mau fo ia e tapuni tātou le tau le ono le fiafinei o sa o lea ia tau ia mato e lo sa leono ia ai e lo sa lava mato office leono ai fa wau lava mato o nanga ona ia foi le mato sisi ia e lo sa ele se fruta si le po ia ono no venga la o le tau Facebook page ia fa pe fo ia ele numero le o le o val se lau e fai au na vili e tuai tangata ma asi atu Yes, la ole ia fa pe so if you more telling out on nanga mel Henderson Cars e wala mel over silau fitastasi e fa so sa Ivertina o no asima melisa lo avano time nei e o ole ia fa tinsi monisia o nanga email Henderson Cars so ani so mo la so lo fie mon sa vale wala so me so ia so fie ia ole time nei fo ia se la so apala time nei malo fa tai tele lava lo winga o e la le a ta fia ngai I le aso fo I tai au e iai fo le teipi o le a ta le roa ma ta fa so ai o le sa o le a foi ia le lei o le a tu ule ta le roa o le me siri o le o e fa ailo ia le ta telefoni o valu se lau fitu tasi ia ma le ta tuatusi fa bolbole a Vertina to see le tasiva fai Cavendish Drive I papa toi matuatu si mai asis mai ai pe afa pe na mio so ani ale ai mala ame mato numero really fua ile over silau sisters tasi ia se silo mele no Vertina ia o se le a opso ani tu fo I le wo si sa ilia ni la so sa wa senga si la for mai ia malo fa tele lava man via tele ngal wengo to nei o fiafi we'll see you tomorrow. Thank you for your time. Yes, I love it. Yeah, man, you feel like ia fa soifo ia le na tamo tai o Vertina fo le siufonga I lau tau whalongo ia o te loe le umi lava fo I ona masani fo I lea o le tamaitai ia alai mania matango fie malama le rei I le tūlanga lo iai ia le au langa ma le tūtua ale Henderson Cars pala au la tu telefoni o valu se lau fitu tastasi ale o le na ia asiasi lungo le la tau api o folinga the Facebook page Henderson Cars ia e taua le tau le sfultasi le po na nei ia ofa pena lava ia ona tali mai I lau wala a watu ia ale o na ia la tuatus se lau iwa wha Cavendish Drive
manukau. Ia, wale lei. Le ua toe los fumbal 5 minute o Natale o le tūlai ono, i le tautua le siufonga o Samoa ma le atou se verse iuli i le nei fo i a wauli o le asfareile na ua Gagaifo i ai i a Faiva o le atunuu. O mai lau tala noa i le mata upu leo lo o vevesi e nei Samoa. I le tūlanga o le whaitioina e le sunga atu le epa. O le whetaui, o le si ngase mai o le fionga le li palemia. O le malo tuto tasi o Samoa. I le atunu unei o New Zealand. Ai o lo o faa ua upea, o na lato wheiloa i manisi teita. Teita i o isi atunu, teita i o New Zealand, teita i o le malo Israelu. Ai le o tali tuari maina e le fionga i le li paramia. Le ala le na o lea la iona au whaiatu. Wa le longa se mea, e whesasa i ai whaalou le manga, manatu malangona, ma upu e tautala i ai, ia le toi ina. The question is now, his capacity of his cognitive thinking. What is wrong? Iai se mea e pei atangia mai ai. O iai se mea ua tau punitia ai. Ma tau whaale tonu ai. Wa mate mata. Wa mate mate ma ua ele matenga. Ile tō whaale toina. Pe ua iai se mea ua whaale tonu. Wa lai ona le manofo nofo le lei. No vatua le whateita inga ile aso na nafi e winga ile toia ina matua o le siampini o whai o malo le tunu ule nei o New Zealand. Mau vasa manaia Sir Winston Peters. E umaloa le palota lau tele le tunu e malolo Winston Peters. Fo iloa sina I futu. O le leiloa tuale da. O Sir Winston Peters po le afionga ia wawasa mania. E te le toi whaalongo o ilona leo. E te le toi wa aifo I ai I lunga o se whaatala noanga o le televise. Po o se leitio, po sona ata I lunga, o se newspaper, po se upenga ta whailangi. Pa wale me te ilo ai. O lai ola le pati, a walafo, ia le teita inga I seisi whaipule. O lai na sao mai, I le whainga panota, mantua fo I le sa I nei Shane Jones, Honourable Shane Jones. E sao mai Shane Jones a o le teita I Winston Peters. Lafo le teita I a Shane Jones langa o ia lana malo mai le whainga panota. O lo lofo foi ma se 8 tono le 4 o le parti whau whai o le New Zealand First I to tolu o le palemene le Beehive I le laumua I Wellington. Like I said, ladies and gentlemen, this is the finest example of truly an amazing, honest politician in the history, not only of New Zealand, the Pacific, but all across the country and even in the Commonwealth. Governments of the Commonwealth. I think Sir Winston Peters will be remembered for his resilience and his style of politics. Ele tele se pito. Now na umalava le whainga panota e malolo Winston Peters tu ilunga amolona moenga maalulo. Sulu wha le leilo na ie ai le aluma whata upe ilona whatawhat ilona tau au pe pulo wai fo. Alulo leo le toina.
Lua ma le afa tausanga e te vaai atu isi tana ai tama i mea o lai e whaanguta Winston Peters, lai tongi le ofe, o lai tua i lana papovi, o lai tala noa i iwi e iei so tanga i ate ia. Ai te leto e vai o saulunga se porkalame TVNZ, TV1, 2 and 3 or any other media. Not in the New Zealand Herald. Ale me lai whai nei ele to ina lea. Tai aso uma o tusi anga ile observer. Aso uma wailunga tu le epa ile upenga ta whailang. Whaatala noa isi vale ma ua whaale tonu atua iala na tō whamomoli. E ula iei tangata ata mamai. Tangata e whaiwhailonga o tangata walewa na tautua ile atunu. Ai whaatala noa ele au tinifu ia ele i o ni aonga. Iese utala noa tu fo ia uia whapena langa walewa na whaile a mio leo ngari i lea lena moe nei tanu malala. Ina ia so atu ia watua na iatu. O mai a tinifu ia o le aonga whaateitai e le bāl malama i se mea. Whaatala noa le au whailonga. Au fo mai malo ia. Au whaipule. Male au wata mamai, so they claim that they're overqualified and having qualifications from university, doctorate, lawyers, professors, and whatever, and what? Be interviewed by these useless, useful idiots. Huh? Yeah. Ta mau la loina. Pero foi tu me tinifu me ta maiti le lo mo moli se to fa ma se sabali. Ai o mai na fa ola tau ala vale be fai. Fa aita tangata isi toia ina. Le la wa fa pe ai ala mi ol toina. Wa le kea. Ai se. He has lost the plot. He has lost his way. And this is the only way that he thinks people can hear him. It's through bad publicity from his own mouth and his own hand. And then double melted down by these unqualified social media influencer, useless and useful at delivering the dark side and the strength of the message. Lei tu pongi sa. Ma lei tu sa te taule na iaile malo si anga o se sa vali ma se tofa. Ua mi milo a toa ma pongi sa fa solo a toa aile lalo langi o tangata nei. Ma e te le ale mafia fia o se mea. Le ua lanu o tua ile to ina. Ile lanu mafia fia pongi sa o tamaiti. Ma tinifu ia. Le tinifu a ea. O tō whafonga la ia. Le lunga le nao Winston Peters. E te tauna e whate ta i ei oile. E alu ma le file mu. E alu ma lona talia ina. O lona nganga. Nana i lofa ina. Piki lunga ma le telefon. Ting, ting, ting. Chris. Well, mate, you know. That was the best that I could put up, but congratulations to you, Mr. Prime Minister. I wish you well. But watch this space. I'll be back. I'll be back. Goodbye and good luck. Aya, na tup. Umalelei, aile aise me o se whaafetai se whaamalo ia lau. Ele vili e mo fabi. E mo vili ko New Zealand mai si atu no fiti tonga. Hello, tole. Auli. Alo fai ya. Mali ia. Yo oanga o le talongo o le porkeki ai a malo ka wivi. A malo ka wivi, malo fole on sa yo a fongi kala ngala foku yo kala lava yo le kalonga. Fapenga. Ya ai anga lei le tua ya a sanga yangi ai ul kai lo kula mai kofia le
pale mia filifilia, kako wakungu. Ya, lelei, wasa kaimi, ka whiloa e ingus ka ibuki. Whai se ka mawhangawhanga skasi, se ka pusa wainga. Ia lelei. Ia okei, ia soifua. O tolo, whatatanga la fonga e wawa ai. O lo atangia i nā lea nganga le wha maulalo. O lea nganga moni la vale nā. The true spirit of humanity. O mea nā waleanga i lalolangi. Whaaleanga e tangata le lalolangi file mō ma le tāua. Ma le manuia na mai e le atua. Wa matua i saka matao le lei. E sa tani i tutonu o le loto ma le fatu o le taruina lea. Ma tātou o mamaisi tangata. Ma le au whai. Le ita tele. Le tōta mai. Le lema lie ma le wha malie ina. I taunu unga e o iai. A whai lale nā. Ona o maila ia lea o isi tangata. Wo mai tau le to ina la to miti ma la to valo anga. Ona fa tua le iai o le to ina. Ina ua fai mai valo anga ma miti e te ngata neolo o iai ma milo fa atasi. Tu le epa e te toi tu la i mai. O le valo anga le nā ma le miti lea ua tu la i mai. A mai fai numera. Ua wha lango iai le toina. Po le a lava la se me fai pe sao pe le sao. Ala ua wha lango mo wha tua i unga o miti ala wari i o mai a tau. And what a resentment and a disappointment when after the results of the general elections came in. And those numbers, those dreams were nowhere near. Miti, balo anga, e le I lata mai. Na matua I mamau I tua au, le mea na lele I eile miti, matu ufua ina. Lale si mena tupoina. Na a pilitia ai ina. Alale na wo manatu ai. Ina ia toe wha mausali le saunoanga ma le fionga. I le ali I pane mia ma le wha longo le tunu u le matala noanga sa whatino. Nanga lena fasili sa vea au te fia malama. I le langona o le fionga. So le e tali pea I le tali e le tamali. E tali fo I ma le wha alo ma le wha I tete. Ai le ma whai a ona umai le pisa o. O la uli al mali atoa. Let me say this to you, not only to the office of the Prime Minister, the office of Trade and Foreign Affairs. Let me say this to you, so that perhaps we can be on the same page. Protocols, policies, conventions, or whatsoever that were done by Tula Epa 40 years ago, or over 40 years ago, those policies and protocols needed to be revisited. Whaikawhawai, policies mon tula whono teu, tula whono whaatunu tonu, te tau na suia. E sau le whaatonunga mai ai, e sau mai lo taupule. Oi le taupule, who's your boss? The Prime Minister is your boss. Those policies and those protocols, conventions, or whatsoever, the usual norm that you practiced under Tula Epa's leadership
is now overwritten and overridden by the new boss. Palongo, yo. O le sota inga le nā, au tau ma le fionga le paramia. The last word and the final decision comes from the Prime Minister. You can forget those policies and those protocols because they will never work at this sort of time. Tai mili nei. Oi le pule le fionga le paramia. O ana tu la fono nei ai, e le tatau ona la ilunga se tu la fono nei le pule le paramia. E mafua isa, ona o le paramia. E iai lana whautautanga poto. The most common sense thing to do. A o si i ngase mai. E le mboa awa noa wha auro. Ma awa noa tā ua wha penei. E ti ngā o na ngase. Ai o lo lofi mai pea i ai. Ta i o isi atunu le fia ma futa i ai. Fia opo, fia whatalofa, fia talanoa ma fia whasoa. O a ni fuafuanga te tau ma ni fuafuanga au ngā ma ni fuafuanga le leimo lumanai e ave i ai le wha mua le fionga le li paramia. Despite the fact that he's here for medical treatment and sick leave. Dale me ua whai. O tonu o le fionga le li paramia le te tai. E ngā ioi e tusa ma le musunga le nganga pa ia i a te ia. Nā wewe i le musunga le nganga le na whai ai. Nā uli, to tofi ni sui paramia se to olua. Never before in the history of Samoa politics. Aile i umi an to tofi, ewa i le ou. Ma le pisa o, ma le fe ei o tangata. Na saulo fo i la uli fai le me fau. E leo iai tu tonu o whainga whawai. Na whai e tu lepa, ma le hero pipi, le fast food mon tuptau sanga wa tonai. So who cares? Those are yours. When you left the government, take them with you. Yeah. The mea le rana tup. Oi o tau te tau muri atu ai tau mea valeana whai. Never wasui whainga whawai. Wasui le tektai, wasui le whainga malo, sui fo i ma le whainga whawai. Whainga whawai ia lea na toi e malembo i lava. Ma mā ngoto le sao lea tino. O ia e tau te mana o lai toi e. Mā koki muri koe mā lembo i foi. Ma ngoto unga le vaa o Samoa. E ai. Sui te tai, sui le malo, sui tu la fono. Teu tu la fono, asiasi tu la fono. Whai ni mea fau. E leo ngā tusa le tu la fono lea, ma le taita inga, ma le taunu unga lo wawa ai ma mao iai. Deli paramia. These policies and protocols and conventions are not in a line with the new directions of the new government. So therefore, it's time to stop now and get rid of those policies and those protocols. Nauli is in tune with the Spirit, the Holy Ghost. And that's why he reacts to these condemnation of his actions by the former Prime Minister
that chooses to rave on and on and on and melt down because he doesn't accept defeat. Afoga iai. O lo so longa le lei fai unga o lo fatino, e le fionga le li I pale mia. Ma le musumusunga le nganga pa ia. Awa e le toe talawhia ngai, ni tula fono wa fase fulbon tupu tausanga, ua mafu mawale o toe anga, e le o ngatusa. Ma le ta iala, o lo anga I ai le tau mua, o le safo lau o Samoa, mo le manuia. E tau nu uai I lona tau nu unga le lei. E tatangi pea upu ia I talinga o tangata nei. A whaila ele ia onga ia. Ia la uli ma moso na wha ilonga maua lunga. Ma sona tikeri mai se universite. At least. E loto maulalo. To accept the Spirit of the Holy Ghost. E le wha mawalunga ai na te talia ina le fautuanga mai a le nganga pa ia o le atua e whaia ai ana whaiunga. And then you look and flip the coin to the other side. Na si sila lola ia le I tangata ia. Whai longa. Whe mai ata mamai. Professor for mai maloia. Aya. Ua le ma whawhaia ona lātou whaia se whai unga le lei, ma se whaam sinonga ami o tono. Ua na o le ita, ma le ita, ma le ita, ma le tota. Mai whai mai alv, ne whai au, tu le epa ma le chapipi, tu le ita. Ave ese nei le ita e le aise mea le lei, e maua mai ai. A saulis whai au, la unga le chapipi, tu le epa e le aise mea pongisa I luma, o le tua. Na o mea malamalama, ele ai se aso pongisa. Awane o toutoe, whaamana tuina, ni mea pongisa. Tufal tātou polkalame. Leanga ole aunga o aute lea, aute aluanga iai. Aute fia papai to tonu o le ute, ma le loto lotoi, ma le o ngā to tonu nga le mu o le ofisa, ma le pulenga o le ofisa le palmia, ai mai se foi, o le ofisa, o mata upu tau fe whaatau o inga. Ma mata upu whaavao malo I fafo, Trade and Foreign Affairs, the Prime Minister's Department, and those that work there. Nā le mea o le mwhaiono tau tali atu I o. Ma li o el toina, o malo taimi. Alu e sua sa mea ngai te alu e te whaitio iai. Nā o le whaitio. Ale mele o tiltilo nei ala uli malmasmasunga le nganga. He has chosen gratitude over complaining and complaining over and over again. Wa filifili la uli e tawala mai le nganga pa ia o le tua. Le nganga whaftai gratitude. Nai lo le whaitio, complain. Complain about what? Everything, anything, anytime, day and night. Mo le mawhai e le to ina. Ona tau fiofi, mus sunga. Ale nganga o satani. Mela le na lea mo tua pi ale to ina. Ma satani, ma tafi fidi e lapa. Yeah. Alual pe falling mai o le a faile fall al to ina vole le ya satani po vole 1 2 ai koe masang I lunga saka. Ya fuli ele esa kangi ya ko inga e faile fall sa kangi lunga pak. Ya povo. Era o le 2.5 ai ala maule le ya saka. A koe fo. Metaphoric comparison of what is happening now, psychologically. Ile mata male mai mo male mai tau o Samoa ile mele o ia yo I tangata. O ena la tau langolongo ina le HRPP.
They turned now. They are sick and tired. Their eyes are sore. Their ears are hurting. Ti ngā mata, ti ngā talinga. E whaalongo a o mata i le vaai. Auto si sila la ye. Fato ato i langona le leo o vavasa Sir Winston Peters i le toiono masina o lesi whainga panota. Walu to ina to refreshed mai. Alu to e whaafau mai o na mafu whaunga. Alu to e tilo pena whape I. Nga koko unko skoinga. For my Winston Peters, he's a fresh new man, ready to rock and roll again. Politically, very, very smart. Ngadu toi whafau mai, ona mafu whaunga, wa ai nisi mea totia fau, mafu whaunga fau, a wala fau. Ave ese le pese tu ai lea sa ape pese ai. Sui mai upu o le pese. Sui fo I le fati o le pese. Sui le ton ma le tuna, ma le sao sawa o le pese. Ta ule na. O le tonu lai fai le ofisa o le palembia. This is Lauli as the Prime Minister, and the advice to his Department of the Prime Minister and Trade and Foreign Affairs. This is absolutely the Prime Minister's absolute call. O le tonu e whai tōtasi le paramia. A whai fo I ai ni mea e teu mai ai e leo whainga luenga. Ia policy I opo o I lewa. Ma le o lo vaia ia le vaenga o whewhata wa inga. Ma mata opo whasino I le whawao malo Foreign Affairs. Lango palmia. Tula Epa is not your boss. HRPP is not your boss. Listen to the real boss that pays your salary, that pays your allowance, that puts food on your table. Falongo I le pule. Ele pule tu le Epa malhero pipi. Sa auto falongo ia I le teimil na pule ai. O ia le pule le na whai ai o tau tutongi titele. Ma tu uai le mea ai I lunga o le laulau e tau ma mawhai lo tau ainga ma lau whanau. Now the boss has been kicked out. Wa tuli e tangata le boss. Boss tu ai le na. Ai whawhai ngā ruenga loa. Lesi boss, lesi pule fau leo a mai. Pule fau la lea. Whaalongo mai iai ai oto e whaalongo le pule tu ai. Pule fau le tongi ina o tau tongi. E tu uina tau mafa I lunga. O le lau e tau mafa I lau whanau ma lo wainga. E whai e lau tau tua o le lofa I le whai whea. E whai e lau monutanga I le nu. O whela e alu e mai e. Te a whai nei. E whai atu le pausi atu e wa umalau kon kalate. Whai le me whai atu ai le pāle mia. O le wala au o le pāle mia, o lana ia tatau, o lana pule le nā. Ai ta dia fo I le pāle mia lau tau whautuanga. Ma le tuu malu, a wai atangia mai ina. E loa le lei lava. E le pāle mia, le whautuanga e au mai, o le whautuanga na whai atu e seis tangata. Wa mi milo atu I tua, kami a kuikua, mi milo o tau loto mau tau angana. O mai la ia lea. E whai mai tau tala na ia lauli. E mai lauli, wait a minute.
I smell something fishy over here. Tau whalongo I upu i tano mai I le vaenga le au upu i tano ali to ina le. O tau se sila I wa tilo fia lau tau ngā ruenga ma lau tau tautua. O le mea le nā lea o lo tupu ai nei le maisua lea I tonu. O mata ngā ruenga le malo le o lava. I le mata ngā ruenga a le panemia. Whafonga fo. E leo iei tui valea I le fionga le li panemia le sunga lau I le mali atoa. Ele I sau e tali ni malo, na sau e si ngase mai. A o le ava noe le mwhai o na tali tuali maina. O le wha alo fo I leo ma le wha tupu ma le wha tamali. O le va, o le taitai o lisi malo, o le taitai o lisi malo. Ele se CEO Winston Peters. Ei. O le minsta sa sui pa le mia. O mata upu o le vano nofo matunu ui fafo. O le pale mia le minsta, o le teitai I le teitai. O le o mai o Israelu, le sui minsta ma le ampasa, o le a le fe au iai. O isi fo I teitai I le pale mia o Samoa. E ui landa le isau e tali malo masau I sana malanga alo ia whaapale mea. An official state visit as a prime minister. Ole mea le na. No mai foi. Ele ni CEO ia. Poni whaululungo ni mitanga luenga. A Israel. They came on behalf of President or Prime Minister Netanyahu. Tuli ba yo, CEO. O lesi te tai le nao Israelu. Ne pale mio Samoa. Ai auto tanga I ne iai. Moutou sila ia tātou whainga paanga. New Zealand, Australia, Israelu, they are our budget supporting partners. Budget supporters. If it's so ni mai. Pao ina aisi mai sa boi sina tupe so ni ilana tala au tu o le tupe malana paketi o le tausanga ma le tausanga. You see? Mel naile yo o yei ba fo ma le tofa o tole tonu I o leva no o yai. E le masalomia lo to mai mo lo to wanga vaa I ngā luenga o lo to fatino. Al fala velabe. Ua lua tua tau te tau tua I ai taipei o le mea whai so o masau no so o yei tu le epa. E le nawa tuai I le tauna e awauna. E tau tua I ni atua se lua. Bull crap. Speaks of it but never walks the talk. Tātou masani mo le maitau mea o tātou masani le loa le whawa senga winga upu mo mea ia. E tala noa mai le fionga pa ia le atua ma fionga alo tātou li whaola. A o me whai, they are totally the opposite. Na o mea whati a polo lava me whai. A ea sa meme loa. Mai Honolulu I Hawaii. Aloha to you. Ted Stanley. Nau fionga le te whono le whono whawautua sa mo malo le. Whatotoa malo fo I le mafuta mai. Teresa Ene, talo whalava, malo soifu manwia. Whaftai. Alai whafonga le mai le fionga le panemia. Awau te loa. Peto ta mai le fionga le li panemia. I le ai masesio I tātou e vava ai atu I ai. Po lea se tala e au mai, se saunoanga ma se tulenga ma se malilenga.
toa lava le tai, toa fi mari. A e whaalongo le leila I upu e au mai I le saunoanga ma le mana vanga la auli, ale mali toa. When you're an expert in terms of interpreting and translating the words that are spoken by Lauli. These words have been selected carefully. Le poto le li te taim le li pale mia. E fili upu, e malu upu, ai ma ai upu, ma ti ngā tutui, pe a whalongo I ele tangata I te ia Lauli. Wa lato I loa le lei lava, ne wingo upu ia. Na o tangata lave feita ia Lauli. Ma tauleanga ina, ma tua ia, ma fau ia Lauli. Lato te loa le leile ma tui o te ngā upu. Ai mo moli mai whaniu ale. And that's why these people are so desperate and angry to get rid of Lauli. My hands are tied. Ole saunoanga le na le fionga le li. O lo I tonu a na fionga pa ia. Wau nei le li. Wa noti a u le li. Pe a whai tau te whai le mea o te whai atuai. Ma polo I nai o tau. Ai a whai tau te whātau te. Ma o tau leo sustai ma tau sia o polo. Inga ma whai le mea o te whai atuai. Ua le ai se wholawholanga mo o tau. I am the Lord and bound when you do what I say. But if you do not do what I say, you have no promise. Le ai sau tau wholawholanga. Yo. Tua ngau I lava le ato. Leiti o fwoi mai muri o. Le lori se ve au whalongo. Ave taile tu o molo taimi o te mtua. Toi whalongo ai, ma wiri ili, ma iau whautuanga o lo whaia. Ma lala fo le nao le tō lo loto te whapea tuai I le whaonga ino la wai a tau. Tala ia muri o le uso. Na ua manino le mato le vai ma mata le noanga. Ma malama mai muri o. Ili fo I le atou sa vea pālue mo mori le tō whā. Ma le whautanga o anga waa. O tai nei te tau na filifili e Samoa. E le foi fua foi le Faiva le atou sa vea. E alu ma le mafua le lei. E whaasoa I a Samoa. E pei o na tō ai le whale o tautai. Ai lau sa saa Faiva. Ai tufi tau whao le atunu. Ina ia manuia ato le atunu. E o ai ai la tō ia. E wha manu malo I mea al malo. Wha tau tala I mea al malo. Whai pei o mea le lato wa inga. Tofi matupe ale malo. Tō la whono e ta sui e ta ngata. Ina ia mawhai o na vāsanga tutusa. Ma wha amalia ina I o lato mana onga. Tō lepa. There's no more time for you to do that anymore. And your gang. Your gangster leaders. Tala le na. E a matu e wha malama mai le mata upu lea. Lua lava mea e mawhai o na whaia. Mata upu e lua e mawhai o na whaatino. E le tai fou o filifilia. Mai e tatau. O na muli tai ai tangata uma. Ioi. I le filinga leo le au waa lea na toe tu lai mai ai la auli. Ale mali e toe e veo le pale mia. I le nofa inga lona lua lea le fast. Fatu tu e le tu sa mo utas. O le fai unga le na fai nei e le sunga le lauli e le mali e toe. E tu sa i malona talia ina o le latu. Talanoanga ma le fa soa. Ma vavasa mana ia
Sir Winston Peters of New Zealand, ia maamapasa ma le sui Minster, o le malo o Israel. These decisions were based on the absolute right of the Prime Minister as the leader of the country. Na whaia lunga o le filifilinga, tūtō tasi, whai tō tasi. A le fionga i le taitai a le malo. Na whaia, it was done based on the international relations. It was also done from mutual respect among governments' diplomacy. Ano mafau le upuna. Mafau le upu. Ni mea foi nei foi tu le epa. Ele ai a masesi e ope e lunga me said, oh, play. Foul play or what? Or he were tupu le fale level fale tonu le mele o fail to in le. Nobody. Nei masesi e fa manga e lunga se ngutu. Yo, tu lo fa fonga le tunu. Ngale, it's like ngusa karia e kawaso i tangata umala na tu te lo leile mele o fai. The mutual respect le fa lo longa ma lunga le na talivala au wai le fionga le i pandemia with its counterparts, government to government. E leo ni CEO ia no mai e whelua i pandemia. It was purely based on common sense. Whelau le whātaunga tau le pisa so oi. Ma le tau singa o le vāle lei. Whaia i le whaaloalo sili o na māwalunga. Ai mai moa, Samoa ma le lalolangi a tō le Pasifika le nale. Pasifika le ula i Australia, ula tu i New Zealand ma le lalolangi. They are mocking Tuilepa and his supporters. They're mocking him. O se mea ula. Talie tangata. Yeah, wow. 40 years now has resort to nothing. What has he got to give back when he leaves HRPP? E sau me e tuu mai mole. Vaenga whaapawhai. E sau mea lofa. E se oso na e tapena. E se sau molia na e whaia. E tuu ina mai i seisi tangata. Na te tau ave. Tango atu lesi tanga leise mea kango aku lesi kanga lesi mea kango loilea. Kango aku whape i kanga lei kua. He's got nothing to give. And that is the legacy that he will leave behind. Nothing. Walisi au tala le vet so olawa. E whainga tā le taimi e te mawhauwhau ai wa te tau ona e whasifo ma wha ma vai alo ia mai alu ese loa. Ai sili ona whainga tā ma mawha ia te oe le tūlanga o lou lei loa le taimi e te tau ai ona e wha ma vai. It's hard for you to know the time to stop and resign and get out. It's even harder than the time that you don't know when to stop and when to get out and resign. Those are proverbs and words of wisdom. Lela, walevan te tau nā luasi. Ai nā te e musu e luasi. Le wo o mai le taimi. Ua wha whainga tā ai i a te io, na whaia se whai unga. Alu ese ne alu ese ma le ai o se mea. A o le a se mea nā te tuu. Ma wha mea lo wha atu e tuu.
e a vanga lima I a ao o I lātou o le a alu ai tu ua. Yo, mea le nea le ina le tāua. Le whātua tuanga, o le pale mia fau. La le whātua tuanga, mātou te whātua tua, ia te utau leo ua. Wa uma fo ina tātou whono, ina ua tū lai mai le whainga malo, ma ea le whātua tonga. Sa o talo ia te utau uma. La uli lea. Tātou te tala noa ma whasoa. Na ia wha mausali ina le whātua tuanga. Alofa mai, alo lofa atu le malo. Nā le si mea. O le tātou tiu te o le tutu whatas. Ngā lulu e whatas. Whalongo lei. Langa sa whaila o pepa o le management a o iai. Managing an organization and a foundation. Ile universite iau kilani. O le whaavai o so se whaala potonga lava. This is the foundation of any organization depends heavily on two words. E whaalango I upu nei e lua. O le upu mua. Trust. So se whaala potonga o lona whaavai o tangata umolo iai tonu nei leo o tātou militino whatasi ia iai le whātua tuanga o le teitai ia te o tau leo whainga luenga, ia iai fo I le whātua tuanga o le au whainga luenga, I le teitai, ma whai unga le lei o le a whaia, ta wala mai lau tau whautua. O le upulo na lua. The second word for the foundation of any successful organization, even governments, so se whala putonga, e o lava I whala putonga, ma malo. Whainga malo. The word is solidarity. Nalo winga le upule naile. Ile ngangana fa Peritania. Solidified comes from the word solid. Malo. Maupopo. Comes from the word. Solidarity is staying together, working together. Tato tutu fatasi. We have the trust in us. Tato tutu fatasi, despite whatever the situation is. Po oa lava whaingata, malu itau. Lu itau ia, wo esele poulenga tuai. A lai tau a apa mai lava I o tau ua o tau I lau whinga luenga leo I lalo nelo malo fau. O le mawhai o no tau o ese ai. Wha mamulu lo ofu. I le tango mai o le tangata sa te tuai. Tato tutu whatasi pipi I atu. Is tangata I o mai e te tai. Tangata fau. Te fau. There is trust over there. Now there is solidarity. Mana ial tātou a o ngā lewai. E au ngā I organizations. E au nā I whono. E au nā I mawhtanga. A inga. Se I o I e kalesia. Se I o lava. I o onga. O whainga malo. Upu ia. Lea tau te whaalonga tune I ai. Lea e ongi ai nei. Le whainga malo. Ma le tau ma whainga. O le fionga le palamia ma lana kapeneta. Lana whainga malo. Ia whātu mawina le whātu tuanga. Ia whātu mawina. The trust has to be strengthened among our people of the organization and the government. Solidify our position. Whamalosia lo tātou tutu whatasi. Tātou ngā lulu e whatasi. Tātou whi oe a I whatasi. Ina ia manuia ai. Tasi le aunga. Ina ia manuia Samoa. Le atu nuu atoa.
o le ala le si vaenga o le foundation lea. Vaenga lo na tolu o le tā ua ai o le wha vai o so se wha lapu putonga e o lava I whainga malo is to realign policies and priorities right now. Toi wha tonu tu la fono. A whai o le tu la fono mani whainga wha vai policies and protocols na whai ai le. Tiai, wha ta whea, wha fau mea na. A fau. Tēnā lina whai atu. Realign policies and protocols. Redirect priorities. Dale winga le upulina. Toi wha tonu le safo lau. Ina ia taunu usona taunu unga le lei. Mea e te tau o na whai, ma mea e te tau o na ave iai le wha mua. Alongo le mai si o ia le fiu la vale le vale. Whai asi bana malama tele le tula fono ma whainga wha vai o mafutanga, ma wha lapu potonga, e o lava I upu whai o malo. Langa whai lunga le. In politics and public policy. Yoi. Nea lai o nau whai atu. Tā ua lo wha soa I mea nei. E maua ele mea ngā le tangata lai, whea lo whai solo I o. A whai whai na mōsa whai longa. A o lai nā te le malama, how to put that degree and that wisdom into practice. Mana tua voi. Intelligence is learned. Ole poto, ole mea o awina. Wisdom is how you put in that intelligence into practice. A ole ata mai. Ole poto, ole mea o awina. Ole ata mai, ole mea whaatulanga ina mai, ole mea lofa. Pe whaafifea na whaatino le poto le na o awina. How do you apply wisdom into intelligence? It is the practical part of applying wisdom into intelligence. Ne me ole se senga na me ta ole poto mo le ta mai. I te poto sa molo fai longa. Alo wata mai e whaatino ai le, wha ngai o inga o lo poto le na fai nei. I te rei loa fai. Wana o se whasipepa la e na watu na tātia ina le. A wangalo ia te oe te rei loa na fai le mea lea. Sa e loa fai le teimi na awa ui nai. Ai te rei loa la apalai le mea le nai. Whaatino le mea lea. Tasi le nā mea siri o na tāua. Problem solving. I te tonu o se whaalapu putonga. Whaafewhea o na e. Whea ngai malu I tau mani whaafi tauli. Ai whaafewhea o na teu. Whaafewhea o na fo ia. Problem solving. Resolutions. Finding answers to have better outcomes. Ina ia iai se taunu unga le lei. Ea. Nala nau te whangia tuai. I matanga le wenga I e lua le fionga le li pāramia. Toi sa saa le whawhao. Toi whātu langa. Ave le wha mua I mea te tau na wha mua. Sui tu la whono. Policies and protocols are long overdue and they do not work anymore. It doesn't align with the new direction. E le toi ma whai ona tu whātu langa ma whātu tusa le lei e tusa ma mea o momi tinga. Ma mea ia wa tau lai ai. Le whātu whāle inga ale tei fau. Ma le malo fau. Tātou wō. E tāle pese lea langa leo vāntu. Pe o kaukuri moe mai. Ia le tō tele o le au ave tā wale lunga le ala tele. Ia, fo I mai loa. Ona tātou tala noa loa lea. I le tūlanga o le whatu o la auli. Le pālemia. Ma le whaa manatuina.
ma le whaalawi loina o le aso tā ua mō tau mawha le atunu ma le lalolangi atoa. Ma le whatule nā o le pale bia. Lea lei o le whai atina e nei o le tasi ma le 2 miliona tāna. The $1 million project now updated and increased to $2 million in the next 8 months, 2025, 2026. Ona e tā ua whātoanga. E tā ua atinae. E tā ua la fumanu ma vau matua. Ne ngātai whale ma whainga Faiva. Whātoanga. Ia iai mea ai ma ia lava mea ai I le atunu. A ano manufasi. Le I a mai le ngātai whale. Ne mea a ano, le moa, le puaa, ma isi o loa o lo ngausi o lo tau ma mawhai Samoa. New way of creating new food. Commercializing and mechanism of agriculture and fishing. The Food Authority Organization around the world. E tau te ua, toi fo I mai a o le atinai. The Export Authority le nali. E manuia ma milionea ai Samoa. A ole pese le pe pese I ala uri ia. E o tau ngatale o langa ma le soi fuanga. O pengi ko inga ma le ora ma kua foile. They have no idea. They have been there for so many years. They still couldn't find the solution to it. Ale tati tonu ai. Olea, ngata I whale male, whāto angala ngata. E whauula mai le tongo, ka makuai ai e kiti maa mai ai le awa.
Amo. Please, on the track. Ia le na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga ia male ngā Gagaifo Faiva o le atunu i le nei fo i asfareile ia male tāua lunga fo i o le nei vai aso. E iei le whaalinga male whaasisilanga tāua le nei ina ia no fauta mai iai le pa ia mawalunga o le komiti e tō sifuru male tō tolu lea na sao mai le whilinga le atunu i le vai aso le se ima vai atunei. I le asonga fua. Wa fili ai mai ina i le mauta o Samoa. I la tau nei e tō sifuru ma le tō tolu. E whaia i ai le whilinga ma le whaatūlanga ina o le whono fautua a Samoa mō le nei tausanga. O le sunga i le papali a lafu peo. O le sunga i le Faiva au, Reverend Tole Afoa, Larry Tupa i Lavea. O le ali i loia, le sunga ia asiata ati na e va ai. O le tofa ia manoo la i fono to'o. O Savea le atau a se yuli. O le sunga, po le fionga le swafa, le malu mene. O le fionga le toto alii, to filau Ted Stanley. O le sunga le va malai, to fai le va malai asiata pio vaoliko. O le
sunga ia le asi polota I vao se tima, o le sunga ia fata fia palangi, o le sunga ia tusani, le fai a ao tafa ilangi, o le sunga ia sua faumuina tolu maanave sua misiluki, ea ma le fionga ia tui salenga, Loli Mesepa Channing. O le pa ia maulunga I o tamali I ma whailaunga o whale tua fo I ma tausi, o le toa se fulu ma le toa tolu lea o le komiti whaafoe, o le board a le whono fau a Samoa I au kilani New Zealand. O le whaasisila tuai ma le nganga whaaloalo. O le a usuia le tātou whono I le asosa a saunei pe a mai a tau mawhitanga o tāpua inga a ai kālesia. Ya, mai a ia sauninga lotu ia anga I fo I tau mawhitanga o le uli, o le taole I tū lai tolu I le afiafi, o le a poto ai moli I futiafu e tasi o le tātou komiti le nei, I le nofuanga o le conference room a le McDonald's restaurant I inai le ai whatau o Mangele. Mole o le tau le tolu I le uli, o le a whatino ai ia mawhiloa I le tātou komiti whafoe le board a le whono fautua a Samoa. Talo atu malanganga whalalo. Awanoa I lo taimi, ele o soli sapati, ia ai whiu mai e tā ua le tātou talanoina o le tātou whawai, ia mai se ai talanoina fo I o tofinga o le tātou komiti whafoe, ia whapena fo I le executive committee, ia maisi tūlanga mautofi o soa komiti, ma tai komiti, ma whapea fo I o meo fautua whapitoa, special advisors e le komiti whafoe. Ai eise se fia maramla matiri wala umaili whailau tusi o le whono, le a tau o savea, e le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Abu moe o le autangia maili nei whasi silanga mali whaanoalo, tai atu I eilo tu sui fia mo sa tātou wola, I lea lava aso, I le aso sa asau nei, o le aso lua le nao le masino novema, lua afe lua sfulma le lima. Amal mole, longo ane ia sui uma le tātou komiti nei to sfulma le totolu, a fiu mai tala mai au tātou wheiloa ia ina I le McDonald's restaurant e Mangele I le sa sa nei tālei tu lai tolu tātou wheiloa tala lea mele nganga whaalalo. Ia Samoa o le asau I whanua ia se tau mawhainga o le neifo I mai asu atoa e le whaamboe ia sau malama o le asu fau tātou wheiloa I foi. A tonu ono lo iai tuatungia o nei le aso atai au o le a tātou le wheiloa I ai. Ia mapalu se tātou awa. Iai se tasi e sui le sema ia whapenao na whaawau le o nanga me le tautua. Tā ua ia le wala uina I le aso atai au o le a le mwhai eo na tātou wheiloa ai. Ia ma whapenao fo na whasangsang ia I le lofo le tua ma le ata e pe o na masani ai I astora uma. Patalo fatu ma whamalo atu le fionga le saoli tuala tau pa u tino ia malfaltu ia peka na naya nga ia tu iltu tele na Lappington Road o le vai fo lo la mese o tato uso lo o fa fonga mata po I mai na se temi fo I tato feilo ia ma lo fa taile tapo I mai le le aso na I o tato tamam tina matutua anga le atu le tua le au whainga luenga tofi le tua I fata fo I taulanga I fia manuia le fa I unga le vai aso ia mai se fo I le whaafte atu I lau tau talo ma wha no manu ia mana le upfolfola I le sa o lo momoa ia mai se na ia tātou whanau ia o onga lau fionga le li pānamia ia anga le tua ma ia alo whangia lau whaatafa ina ia vave o na whaafoisia lau manos talo fo I le au whainga luenga ina ia anga I atu I le aso atai au mo mori atu I le aso sa aso nei mori atu
le whaamanutunga e whaafou nai lau whiangainga malo tātou li whaolo Yesu Kiriso. Ia malo tātou matai siri i le langi. Nuia tele uso matua whawhine, pa anga tō tino i lunga le tātou api o fōlinga, Facebook page, ia whapea fo i le tātou YouTube channel, ia maisi lava o fola, o upenga te whailangi, o lo o tau whaatino ai, ia mafuta mai ai. Whaamianga whaapitoa lava mo le tina, le tua ia vai tupu te whaiono le avasa, ia ma le tua whine ia Emma Lawson i Salt Lake City, Utah. Ia whapea fo ia si o tātou tina matua. Anti whaalawe poe la ulu awhamasanga. Ia ma le tua whine ia Yvonne ma Ash Yvonne i ka huku i la ie. Ia ma le tātou a inga uma i Hawaii e mese fo i le malo tele o Amerika. Tapo inga si o mātou tina mai Samoa i lo mātou nu i motaa. Ia, atalo whātou mama. Leo lua i alii so alo whaapalepale alofa lafa i tele. Ia, alofa atu le tua mō pealo malosi whaatino ai au tiute o se whai a onga. Le ngata i mata upu whaale lalolangi nei. Ia, a mata upu sili tau i le atua e mawai le ola e whaavau. Lofa te lea tu mo oe. Ia, whaatai mo le tatalo ma le tapo inga. Lato umolo o whaatao toli e mauta ngase. Ia pa iatu pa iane. Le au whaamawhanawhana ma le au whaola. Le au e mawhai o na mapu iai. Ia ti ngā o tangata. Ia ona o leanga le lei o le tātou tapau sili le langi. Le atou se vea le nei whamangalo se leo le nei vai anso atoa. Ia tātou wheiloa i luma o le luma o le atua i le vai aso fau. Have a safe weekend and enjoy the beautiful weather. Ia sa o tala la tangata ma lātou mea na whai ma lātou upu na whai na lalafo fo i le nei vai aso le leipere anga. Ia so ia inga ua paulava o mea ua mwhainga mau e tangata ma upu e kauka kala iai. Well, those were the things and the people of Samoa. Those were our people this week. But we tele, ia le nei fiafi, tu uoto i se tasi o pesele i atou sa vea. Leu soe sa wia, ona ua pau o se mea wa omaua. We tele le atunuhu. Alofa i atoe, stay safe, soifua ma i amanuia. Le pongisa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le timu fo i le muta O fitilo na muenga wa tofai paloi mata Fitilo